ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله واستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. الله أعلم بمراده بذلك. والقرآن. سورة ياسين كني مكان سورة يعني مدينة آية نقول وندي ياسين فسنن تاو حديث قبرادي قبني أيوني الله صلى الله عليه وسلم قرأ ياسي قرأ أغهرون كما أيوني قرينتا ياسي قرأ كما معلا قرأ كلين نوندا دغني أيوني سربي غند ياسين قرأ ورودي الله جاتين صابرا الله وياهنا كمان دكين ورودي أو بالله أديسك يا تسندمي وخنسي قرآن سندمي كني قرآن يا أو قرآن سندمي ياسين يا أو بالله حديثنا سربي غند ياسين قرأ الله سبحانه وتعالى أو السهنني أدعني قرآن السوء تتمو براجيا أو باللكم حديث يا تسورة نجوا قرآن دي أو قنجون دني إكرانغاندانا دغني أو قفر جسمندي نيانا ترنغاندانا دغني تكين السورة بيان وكنتو كن ياسين سورة في التوراة المعمة ياسين واقلي توراة دي تلو غندانا قيل يا رسول الله إتي فارسني كمرين منيا أتي كمرين كبيا أني قرنانا سيرل لوغو تدونا خيرنا أنا لا غرق كنهين ينتو بكاي إنا خيرين ينتو دانا أدو كيتين دانا إتي فارسني قمو أتي نعم أو بونيس ينتو مبكا إقرنانا أنا هاجون سكيتي نا يعني نا جرادا غني ومنها من قرأ ياسين أو قلكم حديث ياسربين ياسين قرأ الصوبان بغتي ألا نقوتن وينكنا إما غني الله سربين دا قرأ ورون يبنمو ألا نورون وينكنا كبنا ما غيلا كرا ومنها عن أبي جعفر يواكن أبو جعفر وتني سربين دا كاوي يبو سندمندي كبرنا أكمن ياسين سوران سها أيوا يوكدي كبي غني ورودمنا كمبرنا أنا ساعتي زعفران عنا مني ما يشربه ومن من قرأ ياسين أيوة سري بيغنا قرأ جمعه أنا إلا قرأ الله ينبتين قوامها سري بيندار قبرون كان دي أغر ياسين قرأ الله نانيوني دينيا كمان أوايا الله نانيوني دينيا قبرون كان فروسو كمانتين دعاني كم قدامنا وهولي حق بيجا وقبرون كاكي كم بانين سوبراج بانين وكين أخرنا يحيى بن أبي كثير كنت يكرا تسري بين ياسين قرورني أنت قلني يغلي عندي مليل لينغ كري سري بين دا قرا سوقنا أكمن تقلي أغني يغلي عندي ما أغني الله في سريرا إميرا كيدا أكمل يمدا ويبغى أن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين من قرأ يريد بها وجه الله فلا أجره من أجلك عندما قرأ القرآن 10 مرات هنا قرأ أهرم كما عندك قرأ قريبي كما كلموا النونادا نعم القرآن إذا نزل ملك الموت سورة ياسين نزل بكل حرف منها 10 كم لنا يرقل لني أنا قرأ حرف سوغوادي ملك نتامي تامي إنا جاي سفاي وركي مي هالي نصلي فريقس مني نادا أنا يانكي جوندي إنا دعارا جنا جنبتي نصلي إنا
ana buru ijonga وأيما مسلم قرأ سورة ياسين وهو في سكرات الموت لم يقبل الملك الذي روحه حتى يجيئه ردوانه بشرب من الجنة فيشربه. سربي كلن سكر يمبي عندك كركين يمندي أو أن يمكن ترجنا أبدا ما arjanna malikanun gareti arjanna min honyoyi ana kemmini ittegendi anyun kinarigi nani dakuntai ago wucebe nyana kaburundi awanya na dakuntai antaka hatagini kata lambe khari gili anwini lambe ngama garo arjanna nani dakuntai aw billikum hadisu ya yasin anda kare himbe dangani ana kinya surono anda kare himbe dangani aw ken surono ngakeda awa surunga kubenu konni nanti nakara aywa tan nagato nakara tan nagato manakara tan yeru manakara tamru bane kundi menu ken suna hijabun gabinyo adamare mun sondo men kamma angana kara tabane tahillo o ke birenga ke diganan sage mun na sabuya na sondo men dungaren qurandi na hadamare mun milla halan surondi ken palle anta komi ta karangabe nyawo sikki hajungo sornolla an karangabe gede bane sire be ganda kitadi alla na ampa jun sorno sikini anda karata na watoro bane o anda karata nyiru anda karata na oto anda kara haqqe o haqqya sundu men ganda surono khalas nan gemuti tabe ya Allah subhanahu wa ta'ala awanya sikon na sabu na ampa jun sorno tikenta yayi نقولتي حديث اللامفندنا ما حديث بغمبغنا في الفضائل وكبرنا سنة توانونسو حديث توانونسو راكو نديكم تباسيا حديث باني واري عصوك نمدي إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ممكن حديث kinyan sahanda suya wa kinyi me ba ni ka keso ken noni keso ken ba ni noni so bismillah ياسين الله أعلم بمراده بذلك والقرآن الذي يكونت قرآن يا الحكيم كنغني كتاب الجمدية إنك السنمو أمانا كنين جابني مني أنكم ما هو لمني لمن أمو المرسلين قل قفارنا وزنبا كان كونغتنا أم بتي هاري الله هيك كنا أني هاري كبرين أنجمي كنغسي الله نهون كنغسي قل ما كن كنا غناكو بسم الله أمو كل كما كن كل تلمتني لي كن خان كل أنا ونجم كل الله بانهم كل تنزيل العزيز من القرآن كبيرا إجاتي عندها كتان تنغارا كم بده قرآن نين تنغانيا هو ينغانتيا الرحيم كنغاني هنانا يا لتنذر قوما أريكو سابورا أنن تونغونغوندي سنويا ما أنذر إما آباؤهم غونغوندي كم بابانويا تنزيل العزيز الرحيم والآخرنا تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم نيا بالفتح كان أمدح التنزيل بسم الله فهم كبرنا أكينا عنا غونغوندي همبينو مكان كو يحاول ما غونغي إمينو غري فترة بقتنا أتي كويمو غافلون يمغوندمو بك كاندا يمغا لقد حق القول أتي كاندا ينسي غاجبي إيهو غبي كما كيساورا إيهو غبي لا يؤمنون إنت تغني إنا أكو تنغانا جعلنا ورا أغلالا قلوم بانتا غنيا أعناقهم إقنونا وهي أتي كيساورا أيوا كيتوكو نيكاهو إلى الأذقان نسيتي قننا فهم kesawa kebreng ay kunga مقمحون yo kolal murugin tempay ba kitenga siti kanne ngure bane kanne lan taga yang kana kare ken tamsilu ni yani esre kitenga siti akanne ngure
ken kannelo maga yangana kariwa kanne ke to segena de awreni himbe no hay amma Allah sallallahu alaihi wasallam makan ko iga makata dumene ina kundwa in daga maga yangana to munde ndakari Allah to ga ningendi isunno men bono tenyeni وني رب العالمين استعارة تمثيلية بسم الله وجعلنا سدا ولا سودانيا من بين أيديهم إيه كان بغينا ولا سودانيا إيه هل بغينا ولي نقول سقفاري كيسا وليكن لا يبصرون إن تتون قهنا ولي أن كان سودي هل سودي تتون سودي أن كان أنت هو اللي ما ينقى أنت سودمين بونو sondon taron bor subon ayan kasru adi Allah fare jamanin di himinu kan taka tongonyo kari wa illa halanga di yang kasabu ngadi sedan tan wallahi Abu Jahal bin Hisham ari minyamu akinyam kuna Abu Jahal wallahi ngana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tasu mi ngara yon ko lamu mo nyon ko ti gidenga a haygara wari sallini a dai wura kin gidan musuna li Allah faran ko lamu nyon ko tay aro gidan goniri agati wa sirni abin den nyon ko lan kama kitendo gidan sa ge basa gidan mali akitum biliya agari iti kamoni agara hime wura ara lagami dangani Walid bin Mughira kenti akiningi ngi ko ni wodi kana ayi ko lamu nyon akin diga Allah faringi mo kira wi sallinga ama tumme akati wura gide ngara farsin kama Allah la ya gulliga ama homu attarum hodi ga ya ganta hoy akasage idan daro minega atin ga ya ganta gai sikandin gari kanne to ata kidin ngi wa mun konan go kondo ay wa ira akin ga adiga na ken to diga na tan ya gawe aw halambaka are keni ko hen kam ma mago qitini idan ken qalli ya kam wa atin ke qalli dan qora su ngati ndon yugo ke na tintai ndani ho yugo ho dare kore ma akko kan khirini da bate ma be ho kore wari hina daba ya kin yalli ndana agindo la ta do uzana ngan nan tinto nay honda mi kan yi gana يعني كتير بيري جدينا وكبرنا نكنو كوهين كما كي مهنجي وكبرنا هم يغري كتادمار سيسا كلا هلان غادي ينقصاب غادي وقاجم بلاو اسلام عندكين غادي بسم الله وأنذرتهم يا رسول الله أنك غونغوا مامي غونغوا يميغا أسوانبانا ومغاني ويكوت تجتي مغبي انتتوني نابدا إنما تنذر من أنما يمين ينغونغني اتبع الذكر كينغرا قرآن أو هنكون نمبتون وخشي أغا كانوا هن انتونغا بالغيب هم رانكابوني يعني أما الله ورانكني أما الله غراوري أنصغي كيفارو أن بني مندغامي ولا أنصغي كين يعني مؤمنا كين غو سربي ما هين مؤمنا بسم الله فبشره رسول الله كن كمان يغالني يا قبري يا قوريا ادو براج قوريا كم بنبرغني إنا اوغو تونغا نحن اوغو تيجي نحيي الموتى كان هورونغاردي ونكتب ما هورونغاري كنتا كم مكا كون كن غدا ogwana hurungarini wanaktubu ma ogwana hon sahana igara himbe nya ingarin taundi oni tuga kamalagara adi batti qasumsu igara kebe nya sere gara sere halle posre ona saha ni condition bugadi igara himbe nya hobure serungara me sere I halle ona saha wa kebrenga awa ina hoyentuwa antiya hima sere nya sabu sirede kana sirun kanundi hikruma jopayma alla dun konun kanu hikruma jopayma ja sabra wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
angara himbe sa hosre angara himbe jopa hosre gandai ando khairi mumi abada angara himbe jopa hobre gandai ando bone mumi de man sanna sunnatan sayyi'a man sanna sunnatan hasana on kon hadise o aya ya manan konni asre ni du qodo o qasu be no ma makka tatana ko hina arabando ko mo jopa yewa lo komeni dumundu nandumundu bismillah وكل شيء adi wonne be suide o ko tunganna ken su gesindi awo kitabe ni abangantenni honsu واضرب مثلا rasulullah yangenna talibangani لهم makkan gondagani أصحاب القرية hay kanni kankai ati debe yugo dun kono ani debe ke tawsul gumunati intakiya won waqil kina awo rum debe qasin wani ko bi xoori ñantemona yoori ko bi ke sunu gide ñi wa debe ñime wo gidu karage do mena a kooriye ñime baane kilonu tammi ado hillo debe xoore debe xasa xoore intaki wa xisa be worni goni a wuru nuñe ti Allah subhanahu wa ta'ala يعني أو هارون كبارن كن القرآن دي أنا بجمع كبارن كن القرآن دي كو سابودا الله فارين يمتنو ونه قبتو ونه تموندي ونه خير كده أتاو ما هنجرو كده نهم بيكودا هم كانوا كم منوري بسم الله أتبرين يعني يا أهل المرسلون هارون غريب دبكيا هارون kum parun hanga isa gara himelu waratne awdo kuyi ezibire nyane أرسلنا oda hillo hanaqi kanta debeke dungonunga كذبوهما debeke dungonda kungaran kutu فعززنا o hayi gara hillo ke sembenne tisikandiya فقالوا isiki su komandendi o kusikiya يرسلون ina kuni harunye kataga isa no ku khi kataga itagan tomondi قالوا ikati dewa harun dangani an kummanya maganda hati gange o menya na kai وما من شيء amanya gilli haro amanya gilli wonne ya hinne tun kangara kinyan kandi إن أنتم an kummanya لا ma تكذبون garna baniya قالوا ya iman na du gilli o hawa da manalli kimme gan ka o ya na hin subunun o sumbana Allah gar himbe hasanga ande mi me khifari Allah wala an tan do kinnan bana kebira hajum bono an nda na hirta yaqari masrenga ra kinya bugi yon kolandi ne kembo am pakarlandi nandi on tabana o sumbana kana hajum bono gilli o hawa adama nalin nuh ya ibrahim musa isa nali Allah faringa wa hakada ko higa na ko qur'an sudi am pito hotane o sumbana so sere o sunu sere ngame keta nya Allah harenga ga aga nya Allah woli ga aga nya sere sere ga on kuta honta ba aga kanun ta Allah yidina mazrum am pasanga bismillah قالوا harun ti dangane ربنا o kabanga يعلم awatu nanti o kuni harunye إنا لمرسلون nan do kuni harun maka tagay وما علينا iti aya iti hondo ku kamma maganta kinyani de kinyani abangantenni o قالوا watun do sahandini o hinkitin yaga mumini o hureni me wundini
isa ya mu'jizani kuya mi adan ko haru ku khanya nyana karamat lahu wakinya ne ti ho gani mu'jiza hareda antanya na muhalina wali ni go anyakin karama bada huringarinde hinkinta yaawuni aywa sahinte jaray kebirenga kunni isa mu'jizani e kusro sikinyanya na karama nyani ila qi nabillahi isa yayi bismillah قالوا wa idimidin gonde dangane ko ku debenga onno ne ganga o tagai illa gari commentar ne deben koya kon subono la illam tantahu billahi kama hati agam ogeya mo gada gidu mara mayanga qate gara meme gillo koya ken torandenne harun tu dangane aga no ne ge ana daga ima batede أين ذكرتم an kunna jogo da ngani tin nonen odo kubate yalli ndan kun ngaju na ka kanundi an kun tinya ti ono ne gankawo an kun kafira una بل amma kenya de awara أنتم an kun an kun ne saru ya musrifuna aya dagaran qaraymu ya ne وجاء رجل iririga tibi kalli ari wahai gare من أقصى gilli المدينة debel no kulatenga يسعى kengo kamana nguru kenda ni kengara muru nanti jamandi kuta iti tongunde he yo man hibulu niya awa kelli bismillah قال ati dangane يا قوم ya ansaru اتبعوا an المرسلين kunna qifarun batu اتبعوا من qarayem min batu sa لا يسألكم kenta أجرا kunya gana musoyi wa kuyemmo ikandantenni de وما لي ken go habib najar aken wullani bore dabare ni seru benu ga tungoniti allah farin hari yinka ne kai go takewadi qultu ba allah akbar kuma warqata bin nawfal sirbani bayan ikaya nani annabi nyum hitiya kifaru fitiya amma kifar lu ana nyum kallen ko on taro kinga wa keme manya annabi nyime da kifare da nan tungondi tay na nya mari ken allah faran kare hini goya e ti yalli kebre anki kilenga mawa anki ndi oni tono anki kilenga ma akana ni agol lani bori dabare ni gara ken ga daga ati daga ni wa maliya man ninge daga ni nganda yemmen batuno fatarani agarin taga mannin kabanan taga nanan batiyenga وترجعون angu ni me wo sagene kata allah taala hakaza أتخذ آلهة basana ne gam gilli harun linte de ben ira gam bolo kasime kambale aywa sehen no na tille ngatun de ma gilla ga sara masa dare men jara aywa tanyere sine aw borin batunu aw borin segunu aw borin kunu lemme ke masaha atoran magri har bani masurada e ara kura medu cinne no wonde lemme saha hajurun suro e manda ka to wonde ay mira ken go ati ngira borin batu tanyere sine imakkatin dangi haji suro angun kama baygara suro wucinne kebirenga angun kama nya hanganna kenyadi laniyana nyadi ito ku kama lawhon suya ke sabra akusa ga tumundi bismillah أتخذ آلهة yalli har sangina bori batu من دون kengani allah tanai إن يردني الرحمن arrahman ninge lamuru ti tora suya لا تغني bori no ko شفاعتهم kanjun den tan na hene bakige magandi har baneya ولا din ينقذون kisigini imme إني ke إذا kembenga لفي ضلال mo sammindi mubinin kem bangantengani de إني
bismillah إني atinge آمنت nge tongonni بربكم ti aga kamanga فاسمعون qarin sere fasma'uni qarin sen trinkande قيل ila riga ila kari awotin Allah ya hin surun magade intatu Allah ya hin surun magade intatu no Allah ko musren su gollen ni kay Allah ya hin ma intatu inde atu intanya honu tirabi honu tirakaka makaka ngo baka do atu billo me na honu tirangari den sigindi na kobi sigindi tay na siti na sapi anyime na yakubi nyugoi ala kullu hal ila kare ko agati wodi bate to mundi bane ila kare ganyu ngi mo buga bada ma arjanna ni bismillah قيل ita dangane ادخل الجنة ankenna lo arjanna di قال lo arjanna di ke sabata so mundu gonunti tike waka ngarentel lo arjanna di bira kewe iga hammiti wa kalli allara awutu bakido menaga na ngarentel lo di arjanna di daronta ko sabuda ko isa mu'jizan ga mo be na ngarentel mutu bakaduna di na kisindi aken kara karama kita na akan ngarentel mutu na wara arjanna di oti ho gani an be yime yugo mu'jizai antanya na muhali ya kenna ya karama Allah wali ni godaga ni la kyo tafsir ni gondi ti angarin tillu arjanna di akraman ni kenga o isa mu'jizan ka hana gani ngarin tan sege ngam hobe bismillah قال adi yugo gede يا ليت ya ange قومي serunna nata ngerin serunna ta ya'lamuna ibantuni ti honga kabangara ken kafarin dangane وجعلني adin kamangarinya illi Allah ko modaruma harin sunu ko ke tunu sa ina bugu bono ni ngara khair be kita la kita ro kille be to munde ni ina to munde ro asrun bay garatu Allah yara ko da Qur'an ni Allah farami matu di kome ganda kara do Allah killenga an yonkin baga aljanna yadi bismillah وما أنزلنا allati ke Allah ko muslimin ati to mondi bane ida ke iti ona kare ke kota nga serenta Allah ma munyen kam mahimbe kam basukuya isa adi dangu kharlen senu nga ona kari ya wodi bate ona kari na ko ya dunan ta Allah ma allaqiya aro duna honsu yana dunadi kenta siki Allah ko musire ga ko musire de Allah ko musire honsu yana ya ala kanda nanti kesunya halle okutun kamma yankandi ala qawmi asrun kamma awa aranke kullu gure halle illi kuri nyuguma awadu kammunga de وما oma كنا yimmiga obo mbalika nun yankandini كانت awa yankan kata manya hosuya maganta qaru kambane anna kusagarini yimmingu kalla anta malika nun su yankai baka Allah ngadina ko muliga bani har bani tadi konna zore wori gadi nga ke men gabe ni Allah ko musulma ona kare ina honu kaka ina honu kare ina ko bi sigindi hoti honu ya ina honu haten ciyen kege baka kama ina do Allah bate Allah ya ga wai Allah wato Ibrahim ona bi Allah ba sallallahu alaihi taifa na limun do turun do qawyu ngarai aro zaidi na gulla na banga sunya horeya isu tini mani Allah ya yin surun maka in tatu Allah ko musulintanu ken gozo ne tiken tanya ngi la bai kun wato duma ni jarabin kanye anya honi kun wato kunnan fasi kunga wido hon suna ba agonya na himbe dinan tanga de kenan tinda Allah dinan tanga aga su ganai Allah ko musure
ago nyana himbe dinan tanga agan sabarin tanga ari hinkin Allah dinan tanga amma ho mundu Allah ma anani torandaranga amma ho mundu Allah ma anani tunyangundaranga ati Allah antatu kina garaja ken kaman nan pasu Allah ma dinan te himbe gati monen taro ningiri antanya ningi أقرأ شاء رحمه الله أدو شاء سيدي بامبا سيدي بامبا راكيو إرميندا أدي خارلمون يقولوا أورا دكار نانجمود كي كوتاي الله كومين يقول ورني agan diga agemu na kuni ne gine kim palati remenda ala muswaran kini remena angana diga ni kitin kinanga muswar kini na meleke ma kini sere mangara kini igri idiga Dakar nangemuti kota be kengemuti tuwaunda shagna riga irari Dakar iri treni ida wari ibuguti mogonga o karam ngoti ollan kuni tangor nangemuti ke kota do duwa mun nan ma ida me kuni ala duwa ni da ari kitege nare menga ara masi yawa ara kine kari ati wa masana ati ay ke to an bawa kane so wala ma hariki aha waiti warni ara to kamo Allah na bangay nya dagaratu amma ku ire menda so amalla jori nanti kembele kan kitenga ma kene sere ara to kamo Allah na bangay nya so amalla woli nun kasfu serenta ken nagarne masrebe sondume Allah gara bonundi ati keto an bawada ala miliki ara diga iga diga ha wakata da kata blaga se atangi nya munda na su yiminge ke birenga wa an gara hanan di sanga ta to kenga azib haben kitoro awsha walla ma kutun konni awa konni Allah gara himbi nya da eti awa angen kono kuma ke fam angen kono ke kona hasan duya akem pa kitedi aw konu ma i kontange nga o kuma angen na kamundi hada mahallu shahid ora ko himbe sawra hayge diga mi ke kon himbe sawda kem pa yiray ati daga na silla arafuta ajugo misali ko kinna gay aga buguire kata Dakariya aga wuru honga ndakine jibe ya kileni awronadi awo durunuwa anda durunu ita awo durunu sape jibe ha Senegal hure nga wadi hure wa durunuwa iti ay awati ngira misal ni kenyi okuni killen kamanjinu ni ta maka ngo durunu setana ngo durunu anga kato ko ibane ko duruna ma mais so amal ni sapejini aga qoro mo awurna kama aya genta yilene anda durunu anda baki mo ni nafo Allah kome be na andu kini Allah na sabari na hinto Allah kallen Ibrahim alayhi salam manna Ibrahim wara kamundi birabi akoto na siti awarni wara yimbende honsu ko hamantelli Ibrahim aywa kamoni angati himbe se wagi nati ay iga kondo ki Allah an komen bay ati kadiga katay anna himbe wara himbe ndal sunu gana kamanega himbe ndari kamme gume hanke gume ji gume
be suri kallen wati ay iga konto iti kebiren anyi mena nyaga sa la hari aga siri aga muyendo yimbenna ga malika la jibril aywa ana kam anta hayni sa la amma diga mu ligo ilmu bi hali yaghni an su'ali aga yimmo on to bane na mani konada kini min at-taslim nandu kini Allah gana wulbi karamanya do kinninga kinyan qora Allah maga kinyan timmanta Allah maga Allah ko mosrebe gawi du kinni ni du wara Allah ga ninya mo be kinyani kinyan timmanta kinyan kinyanta ken Allah faran kiyenga ken Ibrahim kiyenga Allah subhanahu wa ta'ala ko mun paso miyaji sabari himbe kan sabarin tanga dron nan dukini tanga bane kinga ndo honsuna yo sabari endi dukini endi munyi endi Allah wallu suka mande so Allah kun kamanu ngana ko bane akili kunyadi nariga tahana na kan kara nare munkari na karle munkari niro kasonga na honsu ko mande nya kempalle na wara kempalle har nariga har lenki dugini mbane ayi mema sigi nanti antanya na ati karle mungara sere summa hohonya har bane kempalle onta sagontiya onta ngana gontiya onta hontuntiya mi wor ayamaro yabati ari sukaba la yuqawihum ahlu sere summa to har bane qari ton mais ya xam ngolé mani bono harban ma bono kanya hoy am pasu himbe kaso benu karle mu ngari ni waradi kinya sabo ina karle ma on jidi na sanki dare ira ho nya tora sabu ya kinya khairi sabu ya ira ho nya bone sabu ya kinya na sabu ya imanda ken sunya sabari bismillah ya hasratan ya nimi so gore wo ala al-ibad ko mun kamma kudi menu ra harun garan kuti ga halaki ma min amanya gilli hare soya aga woriniya ma ganda iganya iwumene tukum baruya alam yara yalli makango ma ngariwa Kam- ko benu gati Allah faranda lasta mursalan am piti hareya yalli kummatu haqqebe Ahlakina ko wara kum balagi qablahum ikum kane minal gilli quruni jamandungonunga annahum ko halaki yemmu la yarji'una kunta sagene ilayhim. ka wakati yade ina kentu mandanga da halaki bane kenan duna nyimi denyede ngurana lintari de wa in kullun ati taghon so manya ho suya lama jami'un ma ganda su ko mandenga ini hadar yemmu ya ko kunindi ni asu so menini no wa awo ayatun gilli ayanin nugoya lahum hada mare munda an da ken aya hay an wundi den famu na de ken maniya al-ardu munye mbay Al-mayyit. ken ngani munye karantenga aynaha karay ni mani munye kante wana munye ke awangare nditi fundi honum bugundenga wa akhrajna habban wana hontu senundi munye kante ne yakuluna ikunni mena yige kempunje yugonunga waj'alna wana na honu nya fiha munye min nakhil gilli tamaron na gonunga adu inabun na gonunga fajjarna wana bogo bonde munyendi minal gilli uyuni tinya ngabunga yakulu kuda ikun hada mare munna yige min thamarihi awa yitirem awa na o ka yitirem munga wa ma ina hon kayiga amlatuhu ikitu ngara kengolle afala yashkurun yalli inta ku fandini ke wama awunyana ke ya ina hon kayiga igara kengolle angara aw angolle na ha arunyana wama amalatu na fiya ikumma kengolle angana tin sogo lelundi kebirenga amma qorondi de amma fugundi de amma lemundi de amma qogondi de amma amoyndi de amma ken qoniya
aronya na tirnden kanai wa ma mani honi de amalatihu aydihim gungara ki ikitengara kengolli ikunda mani nyakedi leyunde keyme ado soto keyme ado tihinde ke na lima anga wana ikunda mani nyadi angana tanda lelu kona nyime taka an kamana ko awa yigande yiganna anagata golle kenyana an kamana ko jimi na ngata golle kenyana ko nyonki na andi na golle kenya kon kamana sa ndango golle kenyana an kinda mani nyadi ado amma har bani nyadi ولما أونا كسي أونا كريميا الموصوفة أونا مصدرية أونا موصولة بسم الله سبحان الذي سنة وكمان دعاني خلق أغا الأزواج تغني نون غبنا لها أسوسو كماندنا مما جلي نون بينو تنبت أو الأرض منينغا أو كون سينو ندي ونن سينو هو كونا كم باكت كونشما هو بيقوم ندي كونا حقت سبحان الله سبحان الله الله ناسوتك بسم الله ومن أنفسهم أيان تغني نون غبنا قل أدم رمونغاي ومما أيان تغني هونغا نون غبنا يكونغا تكنتو يعني أنغا وهم بيتو أنغا دهم بيتو أنيمي كراهي كو سهور هو دبنا كونا تغا الله سبحانه وتعالى يناسوكم هذين تغا بسم الله وآية أو قل لي أيو الله أيو إس أيو الله نين تغمى جمع لهم ada mare mun dangani الليل kego Allah la ni yankoyniya ayugo hay khari allaylu kenni wuronye نسلخ wana النهار kiyen qaja منه wana kiyen khaire minhu nabu anaka nabu wuronde فإذا هم anna qusagara saruni مظلمون bitendi o kiyendi bane woni khaire bakamedi annan duni bitendi o qura indi bane ango hamana biten ngurno honne honne ango hamana bitenaro kinyana ko tasu nangi muta wakati nga anya monga kenni lali yani ngede kenni lali yani ngede بسم الله والشمس adi aw gilli alla laniyen tagmanjonga kinni kiyen kay تجري akawo wurunu لمستقر katta sabati dingirai laha sabati dingira be ga wadangani illa tatajawazuha anta ken sabati dangidi ko tasu haqqi wanano nangemuti qasum mogonga nangemuti sinen mogonga ko tasu ago baka wakati be nangemuti kem pakati wakati nga ada go kene wakati be aw gemay awi duna turunya na kem mogodi sinendi aw turubani na li mustaqarr laha sawati rabani min qawn walla kara ko tanga dak mi kenna sabatin tenga duna ga dagri mo kenni agolle ni mi tenga aru kiyensu yudo asabati ko tasu aganda boñ awa anda yago hiri kebirenga ana sujudi itunu wakati ngankenga aw tokko wuronsu alla na dunga da kari ambugu hakaza ke mogani makota su ganya ma alla gati kota be ambugu do kenkenanga kini sunnan dun konun go akoni mogobe hadise nyugo ken sembendini alla faranta abu zar da birabe kiyenga kanu kota tanga tu kiyenga diga no kobe a ata alla ri faranga na tu ati kiyemo diga na maga sujudi la arsure ana dunga mundu alla na dunga da ko taw kene anda sujudi nya anda dunga mundu nda dunga da anda dalla nan dalla ina zikebre nga tan sage nan bugu do kenken nga o kinyeni tubul la so ko tan ustad kiyen ka na to ange nya rentai
ko tana ya ga wai ken ne ken kana kenga har ginde an ganta nontu daiman hono sogobanga hono betayinga hono kinjigandi hono nellenga hono huturonga aw ken mo digana wuron ko ken mo ho huturonga ho sunkenga ho urunnogonga ho lahajringa ho sogoba hadanga ken hintoanu nda ke koni bo fiqhugum ga gollitay kinya wanyana sabu ya fardan sallum pagatunun tabana nuqunga adu dingiranunga ho huturoni ho lagasarai ho huturoni ho salhanai wa hakada duna nuqun wonunga di wuromo nyana bireni woleri bane pe ya zabra fiqhugum ila kan kenga iti yalle kun sa honna kamgo wuron suna leri bane kiyen kenu arabaki wa duna nuqun wonunga di القطب الشمالي برين يقولنا وورون اللغنا وبرين يقولنا أصومنا ورونا برين يقولنا أصومنا كينا كم مثلا دي أبي هانفا دونكونون تي سامون تي كما بس كين تنيه أرو كيبان مبكينا لربانا تي سامون وأقدر تنيكما شافيون كوندم مالكون كونتي تي سامون مي كما إتاغن وتاغن بيغان تنتا adu ga duma nyana wakati be nan kaso ina salli kem pakatinga nakini harandani iya o kiyenga wa sawu nyani wa tambohe wa ima wakati ndu ndika نسوكي كما ابن عباس أو آية قرنا كما والشمس تجري لا مستقر لها لكن آخرنا كل كين كمرنا تنسكين تادا وكندو في حكم خد جامك كندو كمون بيكتنا أن يعيق أن تيتا هو يعوي بسم الله ذلك أتيك يكرن كمغو كني نينتون كان يغدر ندنا كنغني أو توانا غري والقمر تخدرنا كين يغدر كمغو نهجم دي كمغو يا أتيك قصم قايدي قدرناه ودا قاي يغدر إترندني منازل ينخرا ولكن كون دنگ تامبيل أدو ينخرا نسيغي قصصو أواكتنو بسم الله أنت اللي ما قصاقي ينقر اللغرنا يا غموري في رعي العين يا غموري أنا يا قومي أيوة تمرن سلم غمي كي قسنغني تمرن كي قسن نينغين تنيني أبنيني قرينتي يعني أتي يا غموري بس مين يو قسن دو كي نغا كي نسابوني أو بكاي هوني aganda siki kengani awido be naga aw bakay honne maga daro kem balle awrna wuri honne maga tunu khali anna wala tugunane ana habu ana boy honne khari maga do bismillah la shamsu adi kiye manya agam bawlanta kiye ndangani anyor qasondi de nandi kiye ndo qason bay wurondi ay kentanya wala laylu adi wuron kamanya sabiqun nahar taw kiye samana de wuron tarni hina makkiye ngana nyime kebrenga adi kiye nyanta nyorno awa qasondi kembala qason nyorno kiyendi kinya sabun kiyendi ango qason ngali kiyendi an qaso malli mais anta mukuti wuroni na kiyen ari ka qaso nan taw qaso ngi turun kutuno bire nyugo ngai wo me ni burdu bani ni wala manzil bani ni kiyendi an ngani an kiyen alli an qaso malli la kiyen namura wala layl sabiqun nahar wuron ta kiyen saman yani ken wuroni inta besu isoni mo qasendi
subhanallah nanti lengi wurontaw gilli bete wurollo ma wurollo gilli sila hanan pakati ay aw gati kasino hina ga warno bismillah wa kullun adi isu ko mandinga isu kinyini awa iwururanga wa kullun qaso aduki aw tafsirun di wa kullun munyi adu qaso aduki ma arajo pa munyi bolo ahina wa ayatul lahum al ardu al mayyita arajo pa kina wa ayatul lahum al layl kibrin ari wa shams kibrin ari wal qamar kibira kullun aro kambine qasondo kiyendo sanunga kullun munye nyimiro kapai munye mununu munye ta mununu kenta aqidari qaso mununu awa munye aho mununu munye ta mununu angadi munye mununu kenta amba kaslama wori angana ti ganda mununu kenta amba kaslama wori munye mununu yam konente mo hi kurumba hi qasinyane komi konu gatanta mununu ka hi kurumba hi qasinyane angati munye mununu Allah ya hutagandini kona rawangandini kona yani kona mununu ana mununu kamo hi khore nyeni agande ago Allah la ne koynanga na bayana un koyanga antar bananya anto wondenga parce que ayan ta qur'ana di himbe wa ko nan da timulen tamun wal muallaf faran sai wontano himbe ga ko ti antamun anga to mun de munyen ni Allah ta honye anga ta wa mun kenta honya na aqidana aga mun ya to mun kenni angare ni gare kudin ta sirenya na kahiriya anda ya to mun ga kebirenga antar bana sire anga jum awa munyen biti Allah ta hoyi kebira kyon honya na munyen nyimini kamane kyon honya na ma kamane ni wari munyen nyime ma kyon honya na en ga o kundo angana tindiga do runda ke gire wari ginda angara wari to munyen anda ya ma wari ga anda gare ne anga ma wari ken garen tas awa ken tas garen tas lamnya na kahiriya ginde ayan wo ga wono kinga antanya na kibirana islamin da ayan konkon ma Allah faran sai wo wono kinga antanya na donc sire aqidan ta Allah faran diga min konkon da surunda kem kun fam ma qaramo awa ma tafsir gumum akapa ayan yimi wa kullun fi falakin yasbahun yo muyen kapayre kin ko wona aqida ni anta torandi en tant que Allah taga hunya gani Allah ya ga wanya na aga wo lani nya sabati na magada dai na banna wo sabati na magada dai aya ma aqata hadisi ma qata la yadur anta torandi kun wonde gara qata aw torandi bismillah wa ayatun ati awo gillillani dagumanconga adamare mun dangani ko tunganga oda adamare mun diba kon suka homande oda alligi kure bane de kem kure hakangani kendi kaba ko ide ken jama ko rebe ani isa ke temun kon su adamare me anga digan no kono jidi wo gunne di wa sangole di wa gide kam an adamare me ni ti ko tayi wo dangi ku suka homande ga bo himbe di kure bane de sutu na kun jidi ni gaboni ko ni ko wone bismillah wa khalaqna o kunta ganni adamare mun dangani min mithlihi gilli ke hure me tanayde yani no hure anga makengari hure ngaben payamma kona hure ntaga yani kona to on kinanga ana kori gandedi
kona tibitini jingan taro nadi kama ko nyande Allah la ne ngel ke bismillah adam bidambe be igulo setekeni وإن o شاء ko tunganga na kanu ورقهم ona aywa ituminde jinde ولا صريخ awurgi hawandananta idangani imanya yimmega iga wokkisini إلا رحمة ido huren suka wande Allah lumo da wuto ko jindi godi to no maniya hinne nyene gillo ko tunganga arudu dawamunde mu cendi kembani وإذا قيل bira kebe igandati tabhonu dangani تقوما an kunna gadu tanga honga بين أيديكم himbe gawaga jondi yere yani duna yanga kate andu tanga ide wama qaradu tanga honya ngan kata inga himbe gawaga kane la gara khalle ki ganda ki dangani la'allakum aganda gadu tanga kenga turhamuna ina qahinna allakum muslimun da ki dangani ina bara وما تاتيهم أما يقل لي آية سيام كنغا ورني ألكم قل لي ألا آيانوما ما بندكم برنغنيا بلانو يعني بكا كن آية وإذا قيل إغندتي إدنغني أنفقوا أن كنا نهغني باللي هما ألا غراغ ورجاكينا قال الذين يمنتي كنغا كافراهم إنتي يمن دغني كنغا تمني يلي أكون يمن يغني وأغن ألا غراقنا أني يغني إن أنتم أنكم مايا ما كانت أغاو سمني مبين كندن أغا كم بانغانتني هذا معتقدهم الله صلى الله عليه وسلم إذا ناتي مكانكو كرام مسكين نيغاندي ina jangu nyamati ti Allah ni warjagandana nga angu mati himme yalu Allah raw kenya na ba iyo annalu Allah yimra Allah ni yigandi o kunti yigandi agati Allah na okunu ayana okurundi aro kuku ara ku kurundi kebira himme korillu Allah law kuna kenku kebira ken Allah so renga de alu Allah rani kurundi angu to kuniku kebira o wanda angu awa himbe ganda Allah kanu kinya sreni ara ku korindi kebire on takabani ku ini ki konni na islam ndiga men qoron ko fitiga hatta li an awa islam jarab to wonu gana konni hassa mukkin kahirun bakar layi nya konni na nginye islam ma gondo adu islam nu ngatay aw bas radiyallahu anhu aw bagari ani miskinu nyigandi ni aw hinni niya aw kontonton de mana aw yanga kata yemmu mo nga sana ko tay abu jahal ra haya ji abubakar tina atange mati Allah rawo be su ko wanden konu atinda ku ati akama kuku hari yigandi amakiniya aw bakar sadangani ibtala qauman bil faqr wa qauman bil ghina Allah da honu ya mari ara honu jarabi ti korintakunga na honu jarabi ti kitantakunga ara korindon ya mari ini duriga ara hungumu ka ya mari ina korindon ko aha imbe ga wamma Allah ran jarabi ade an ga Allah kallem bugadi ko kan tamma ka kema batrangulle nya indiga ndanda de anduriga anti magani ngara kenya kenta diga nanda de anduriga abu jahal jare na ti wallahi abu bakari ati angen koni aja abu bakar angen koni atan samdeni angen ti Allah rawi birandi ni arawi yigandi ni anta kamani birandi anta kamani yigandi anken nyang kamani birandi anyang kamani yigandi بسم الله ويقولون إلتي متى هذا الوعد كيجين كمبريا أغندني تمنتيا
التي الله تعالى انته تنجني إلا ما صيحة ينظرون يكون ته تنجني ما كان تقارقني واحدة من قنبانتا ملكا فوتندي بوتندي بيسونا كرا أنا قصة غريريغا وهم كن غانيني يكون يخصمون يوميكيتندني فلا يستطيعون adi ke kota nga lawa butun fute kota taka honul lanta توصية me wasiya ولا يرجعون imanya yim go sagenega wakati kanu ngade awandairini awa nyini besu igule anta nanti kota ngo baka mede ay an kota ngo mo bele lada qasende awa nyini an ko mo nyedi andiga sagandi anda bagim treme yora kenche awa yokumana kutu gore ngokumana mbugu andanye mene de anta kutin nan gusi nan kinanga adigi gorunga igalleli na daban qamu ala qatin liga ara worni anta yiga na khari aw kamana daba miniran dabari na surondi woni daba num min nditay ay intaka minni khari yigande mbugu nan taxu kitu nyanki logo manguti warno laqendi antarnadi yani ande budungane futene be su kara budungane futene nan jawani ni himu mo wi ay awani ni hingi mo qasiyedi be su go golle be anga ngolenga sigi nan tlantadi ngura mo ngoni kandi ntadi awanga digin karun konda akira ti kundu kentadi himbe ga anga angolira ke mo karun ko har khna kallen awa كميو كارنغول لا خنا كاندي دائما الذي انترني ما كان جويه ما دونك جويه ني دائما سرين كانوا الله ننتظر الله عليه سرين تا دونا غري كوتات بسم الله ونفخ عادي بيسو غندا كرا كري ايوا وچه تنغته سيني tan nagati koda o digangabe ko ndingadi kem palle gari ina futendi butundi gari futande tana kenni futande hilandinga فإذا هم anna kusagara karanten suni iso bosi ni makai sauranunga kati kamanya gari dingiranga beso baka gari bi suratin tikenye قالوا ina ti kafirun dangani يا ويلنا قالوا كافر النتي يا ويلنا يا أكو بنمو من بعثنا كونو كوندي من مرقدنا قلو قنقرنا هذا كوندي ما كان هم بعد الرحمن الرحمن قال نينا كني كني وصدق المرسلون يا قفار نتون كوني كوي أنكم سقي وقت به سقي وقت مسرود an sakai gili junariya kebe anannaha ngamu ndi halle wati be jaqi farunda ton koni kenta na hene de man ba'athana min marqadina kono wundi baka o kenkaranga ba Allah subhanahu wa ta'ala aw gilli am mo yenga taga hon su ganda kara aga kiti himbe kamati kallenga ay mew sehne liman al-mulk al-yawm hunguma wonna kodal lenki ko honi hoy lenki hona ko malenki jabi nananta ay medu jabi ani ki alla yada ikani tunkan awotini ñonkinu mbugu hatun kara yintun sanki ñimun boore ciwum moti batte suñime nga yangan kate yin tokonten hasa ñonkinu kama anda yigira golli bure suña duna yime kare yime duna yime ñime añime ho wontano kare i kunyi men taga no kare golli buri nyawana nyana se juranye ho wonda no kare nga harsa yanga qate ngun nyonkinu kamma
kibran ge ya to ni latif kibringa mo en sabu daga ni ndai yangan katen girndi baka nyonge su kama ken wuce nogondi anya tanaga de sinewa ala riwaya anya tanaga de kotaiwa aw hilal ni wondu mobe ken wuce nogondi kahirin ta yangan katene kutanan ta yangan katene ka Allah asrini kinya sawuni ganda wuni wotni man ba'athana min marqadina kono wuni bako kongonde kongonye me kahir la yanyi me yimbina la yamut fiha wala yahya anta birni biram gonna hande anta kala go la yana kadok suni be bismillah إن كانت التي كمن حربانيا ما كانت منقني منقباني تنبوت فوت تباني أسوك الله السقري أن قصة ربي سوكهم من دني يسوس محضرون يسو حضرين دمو وكون ديني أن فوت هلاندين قرباني بيسورني ميني نوكو بيورك الله بسم الله فاليوم لا تظلم نفس إن دنيون كسوتونيا حربانيا إن دي براجين هو وسيا ما غندا جهوني يمكن غنيا يمكن قولني إن أصحاب الجنة وجماني هلوي كبيغاني أرجنا دونغوننا لنكي كوتاكي كونكوني إيو سوغلا دي فاكهون سوغلا بيغاني سوغلا بوري هدي ala awre ko daga ni fakihuna in yagalin tenya ni nemandi wa neman sugula bane yiga yin sugula minnen sugula me kantan den sugula me kunyi sugula yani khairin sugula bane ni lengi gollen gabenni na sabu maniya neman gabine ni ya ganure alira na nyamo be awyana ke mogodi bismillah hum yiminu أريك أو أري يغلمونا يوسراهني يسون الله عندهم سمون كما لهم فاكهة يترمون وإدغني الجنة وسوا إدغني وسو إيغو كنتنا هوسو angara simme himbe bane kimu nyananda aga yankan no gondi bane kim banyantini bismillah salamun ati kisiyede awlan kiyani digameya aga giri kaman qoreya rahimin kingani hinnana qoreya idangani sehebe ga wono ken kotanga kingan qora sehensu kingin ar-rabbur rahim kaman qore kaman hinnana arhamar rahimin rabbul arbab kinya wotini idangani salamun Allah nti ikomenda ti kisiyewan kam makken baganda kisiyebe kebirenga kendi kisiyen kabanga de Allah lan gen siha sabuni aljanna dun gen ta watu qari anta kalla qari anta daqunu qari anta dunu qari anta tampini qari anta qasunu qari wati bega worni kenyalli wati bega ndangiya badanum badango kemodi na sabunya Allah gati kisiye bane na nyen nakringa kona ken kisiye moto kona ken kempatu kona haqatu kinya sabun aljanna ma kuto nimba nyan konno da tanyime yobal hadith ngara ko mo be kinya himbe go aljanna yibe be taroma me mugu yaage ma me wari harama yan qatta ga honno godi qarna ro wajani bismillah wamtazu inati an kunnan fatan banji lengi ko daga ya kulli burinyanu ku an kundo mu abugu medi parce que jamanya min temo medi ke da junubu yemme kennan bugu mu'minan di qaraddan farangaran wallahi ra ko tanga naki jamasu na gangiti i jaman to gonga bo ken jama amuna hari
ada khalas yeme isuwarno medi kem bagadinga awa o ko hanu nyana kem mo godi Allah faranyu matonu odo muna haganu to ko medi inati onta digana mo ganda o bati hongari o kama kem bagati la asita imbange malika qore ni go baka angana duna hangen suka humanten ka humameya ni metana ka hay ni metana ka hay adro nyugondo jaga sedi nagam bote yoto ngono kendi kemal ka qore o bakado la arsita imbange awoti ningiana ga kamanga ko musuru moti ni na'udhu billahi mink arno kisindan toran an fito kamanga anardo no gembanga ana kemme ko ina ta da gari arno kisindan toran an fito kamanga kem bagati kamar ko kallamu de mo bangene dangani Allah ko musuru mo sujudi ni muna hawnu benunga wo aw ka paslaminunga iqawtu ni wo sujudi ni nka iranta qoro ngorige nambali meya كم بقتين الله قوتني وامتازوا اليوم أيها المجرمون اللي قبوي دي كتاسا دونا دي أغا نيغامي دي أغا سليني دومي أغا جاكنا دومي أغا هجيني دومي أغا وي يغيني إواغا يغيني أغا ميقي يمتو كندا غبغا نغالا غدا كنتاري دي لنجي قوني قبوي دي كتا بسم الله ألم أهد يلي نجما يا مرندوا كتانكما يا أنا مرمو ألا تعبدوا الشيطان يعني أيوة هاروما كغدا ننتينك التي أغمى الشيطان بطولي ننتي الشيطان يا كن قنيا أن كن دغني أكنا هم بانغانتني وأن يلي متى غدا غنوا خرنج الله بانيناو كي الله بانيناو عدو إبليس تغنو كياني كليا أبانغان أو أتلمون دني ولقد أدل جبلا قابادي أو الجمع كن سمو منكم كندي كني جمع قبيري أفلم تكونوا يلي أنكم ميا أغو حقرنا وا نندي إبليس أنا أغا قنني أكمنا أغا تنون ديا أنكم مكين فقرك كده أغا دنيا بطنو هذه كم أغرى بطو كي هايجي كاني جهنم كاني دينغرانا أنكني أو إنياها بغبغنا تكايد هايجي أغا تغارين أنكنا لو جهنم لنكي قوتنا كون سابو دنغني أغا غني كين غاران قدنو اليوم تكفرون منتي تكفرون أغا غني كين كافرون اليوم لنكي نختم ونا بيغني على أفواههم أغا رقون كما وتكلمنا أيديهم بلا كوي يقول والله ربنا ما كنا مشركين الله كنا تانغا كما هلا كفاني anda munya hilla kapendi ankara kama kuna lagra taman hilla kapana kim baade Allah wotini nene nan kuru ketata nene ke maga se gari ona sehendi ikitunga wa tashhadu itanu nanya ishedanunga ti honga yaksuna igani ken gollene ani suhu be gara golle be nya kite natin giana keriga tan natin gediga doru nungone ngotin nge mirati memugo lakhe ngotin nge mira yiga no ngotina digi giadi suhu be gara golle be nya ay mewo akonne giana kenya aga ndani aranya no kube ken no kuyi me khana ken wo seheni aranyi ngia kama ngen no kube kama aga ranya kamun no kube wure ken wo seheni aranyi ngia wure ra golle bure nyangana anga na golle bure nyana simmeke ndi kota yugo kinyene ngaranya nin to munye be kama munye ke win chorno ngaranya nin to kamun no kube wure kamu ke wo sehene aranya na to awin ge wure ndi ntandin kitebe garanya ntanyi me woti nin ge mediga ngite moti nin ge medariga suhu be gara himbe nyaade ken suhu su ko mon dengo ikallen ko nin ge mera kenya kendo malika nun sahanden tabana de Allah ke su ko no man sabra lil muraqaba
kendo Allah watu ayare wanga kendo kenta bana hosre ngande khana kiba siren kan hosren qadi an suhunun natin geranya munyen noku kamun nokun nanya shedanga anyinge kama anyinge ure malika nun nanyi an shedanga Allah yimeni yingana ngan kama bismillah ولو نشاء الذي أقتم غنغنا قانون لتمسنا ونقصغ بيغني على أعينهم إياهم كما فاستبقوا يعني الصراط قولي هنكندني كبرنا إنا ميسا ما كلنا خموني إيغوهم اللي ولو نشاء يعني لا غرا ولا كينيا إياه نلاقي اللي نسوهن سيهني أنا اللي دونا يمدي وني يقول لي أنا صندومين يعرف بدي هيني يعرف كيمي ونعرف أنا ولو نشاء تنغنا قانون لمسخناهم وني برون كنا يمي ني سان بنوما كو دو بكينيانا نهوني يغين بارينغا كو دو بكينيانا اندال لومودا اوني كينيانا كوتانا سوي على مكانتهم او ان جام الا هلانكم بسم الله وما استدعوا imai kata dun karaya imai sagene yimga andal mo oni nyana gidenga ikanundi ni siginten to irantarni waman adi membe نؤمره oganda wugille kinikenga ننكسه ona kamanen tilla saga awana gamunde tagandendi أفلا تعقلون ahanta hakarene kebirenga ana wundi dem pay ana alla laniyen pay aha alla gama anya gelli ganga agama nya sanu bune amanya gidimbare amanya gide nan to andingiranga angarantarni naam be qraqir sem pay alla ganda sere banya qirse aywa watin tay harbanan tay me qisawni me sabura an wani yana kwamfe nuru hoi an taba ka sillai a tamu kutun sillan Allah subhanahu wa ta'ala ke kirse bai haige kota dangi sembe bai ga nyadi a gani mawabe a waken tuntun ne himbe ya gara lahunten sembe ne na li sembe te lahundi a wurna kare kibira kenta kontono ko karanten ka hana wundi ne hadamaren me an diga mɔgɔ ɲime me wajuni kore ɲaw kende an alla laniyen tunadi an ga ba naxun tunadi an ɲime di adan ta tempon sudi o ganda wo kilke beya ona tilla saga tagandeni tilla saga ni maniya na semben paragu lahuyenga na katayen paragu ndi kontoyenga na sellambanken paragu na kinya kompinuru ganga on kiya tilla saga ke akanta hakrene agana to Allah be go kinyana anta kontono karante mundini de bismillah وما علمناه وكبي وما علمناه وما فارسن انتو اني الشعر سوغين قيد مكان كو كيني سهنيو سوغانا ني Allah ta ai o kuma tu indi suge wama yambari suge ni mentane Allah fa senenda إن هو farendo tibe ga worni amanya hoy maganda wajunde nyene ado qur'ana yani abangantenni kitin sukulle ngadi aru kinya worini suge o ma karamundi kinga wantane wada qur'ana yankine qur'ana ka kinye man sabuda liyunzira man kuda ana yemmen gongo kenyemme ganya Allah to ago gannin gende ti angarintenni kinni ko Allah gaw atu himbe gan ngarintenga kun ngarintenga mu'mina no kinyen na hinatay ويحق القول ana diga yanga ngata ense ngaji binni على الكافرين kafirin ka kamma kinni karantenga awa jamani hillo ay Allah ma hillo ga mari ngarinte karante ko ngarintenga islami hari ankara halli an ngarinti ko ni karantenga kahiri hari nan to kan tanka madnari an karanteni Allah rasulullah
makan konti suga Allah ti suge he ima suge kina wandani wala kebre ba suge ko wono suge ndi kin sabura suge ni muhali Allah faran kama koy gare kutuye koy na hol lebu himmiro lebu kan takaba ko mi na hotiga himmiro tiga ndi kan takaba ko mi nanti oda kenya ma oda keko nani aga manya aga mako o kundi menu ke sabura kinga wadi bane ken tasri faran pakende ya sawni awagan awa inati a'azabuhu akzabuhu ti sugem polligenya ni himbe gangaranta suya anganati aywa Allah sallallahu alaihi wasallam ko tay wi adun misalin kinni ti suganan go digamea adumutini satubudi lakal ayyam ma kunta jahilan وياتيك بالاخبار من لم تزود كن ابن رواحه دغامني الله بارن دبي كم مثالين ادم مثالين كني تيغي نعم كم دباسيا كم ورنتي كوتان مورني هوبانغان دangani anganta kebetu angana wunkita angama himbetu wuke me kin konanda sere worni an khibari adigante am maslahanda kini agana diga be anda diga be nalli agana himbe wari agana himbe mu a worni khibaran kini na to adigante ya maslahan da kini kunu to nya inna min ash-shi'ri lahkim suge be ga tige kunu waya hin to ko suge ni sere ga na wukuta an ga mai himbe tu wungan baka asamendi diganu hari be ga masaranga andara worno himbe ko ne amo kemmu ko dai ana nabiyyu la kadhib ana bun abdul muttalib wa tay qad aymati hal anta illa asba'an dumita wa fi sabilillahi ma laqaita na'am kuna khosu genya kina gadangin kota be suru na to iwa ya mundunu na kari ari kanna to wankani annabi nyimme nga garehe abdul muttalib remen ninkai imbale kurugumen kurenga na bono tanakkara awi maganyi tan yilana ni set hon yilla seregan titunu mobe me kem pakatinga kendi du ko sawo en dangi hakan sabu dangani nkani annabi nyimme nga aw ko na himbe mundu garehe de abdul muttalib remen ninkai iwo kamana giden mutu na misirin da bari tayi giden da akiten poren bugundi dosti Allah fare kenya golle horen buwan kenyi meya atilla ari asehe idromenda ma woro asehe sirunya da ay atange ne hota na idromi halle am porenga bugu himbe garan kita Allah killenya di هذا لتسهيل ما أصعبوه إذا هم بيقطني نانيون دي نكين ندي كما عندي ندرمين بانياني أني كمان الله نقول لي نيا أهرين أبوه يعني أهرين بوه هيدي كين قبنا نيا وكين بيت باني كوريا an gana ti kebrenga ara wandi sugen ko ay me khara baytu no hilligo a kuma suge kebrenga kiyon ko ni khamo naam o de bani kini wandi suge ni kembita suge ko hillo kebe ka hage kenge muti sugen kenche mo nyi kemme ngabin qur'an ayanundi kenyimanya sabu makkan ko ngadi ti sugana ngeni kimme gaban qur'ana ayanun di janko maka ayanu sirga be wono ango sehen ko ni na kenche arawnya na sugenga amma wutu suge kanne maka an sehen to agunya na nyanai aro angala ngale kenya na nyanai ko la kimme ni ku baitu ya bani ke gani wande kalle ni bismillah أولم يروا يلي يكون يغنتا أنا أو تونغانا خلقنا أو تغني لهم
adam ware mun dangani مما gilli honga عملت أيدينا o kutungara ken golli أنعاما kuni maniya kara hullimu an sugonda an jagenda anna fahum malikuna kunni marandanu aywa kun dangani oda idabanu ku khaja idangani فركوبهم isetu honni iyugonunga iwoyiwenega awa iyugonunga na haggabe wo udangani idabanu kudi aro mini howi idangani idabanunga aganta kunni man kufana anganati awanyana sogonyana lelu linusallimu da kazalika onti yahu ayo an su gonda nyarenga anyana kenta gawa anyana sarandini na qorondiwa anyana awa akatulu na qorondiwa katike biga kombondi ango na hinetai anyana kendo na diwa ayi ndenga anyana kinki naiwa aganta kun kufana adamare mu ora himbi tagagara aga dabonna yu kharakem pai bismillah واتخذوا ikun آلهة bayga tigitin ni borinunga من دون الله kengani Allah ta'ala tanai tawosinu kun borinu kunni dema la kentanu de la yastati'una allati borinu lanta نصرهم awa immenu demana وهم yawati awa ikunqa جند ikunni kurinyugi lahum borinu ndangani muhdaruna. isu hadarni kapiya yani yimbeni borinu lanta idemana aha borunu kappa i konturu ni mai himmenu goti lagar kaririga borunu kappa kuni mai ido borunu so menini yimbedi bismillah فلا يحزنك ya قولهم rasulullah ishekem magan sununi de igodnan biti hareya kenna ma diganga إنا o tunganga نعلم o hontu igo kem bundana o hontu igo kem bangani أولم يرى الإنسان aken matu aken ni koyi ayen nyanga sabun ni koyi na asibun wa'il ngairan kampin o khirni sire kama sire su gollendo akhir langa na khallenga asibun wa'il wala ubay ibn khalf al-jahmi kuso akhir langa bana igollu nyambana ayen musaga ni kama ado sire su gani imiya anna ogo tunganga anyimani nakarni wundinde ara qotte nyugo ya wutu agmana monyo godi bate ate muhammadu an kenti allah ki ngarindi ni kare anya hallina monyo ke kundo agmana monyo ko ya ko ta musulere allah faran tara na'am wa yudkhalaka an-nar allah ki ngarindi ni wa wanke lolo yimbedi al-waqah يغرم قطعه تجاه أنبياء الله ورسوله وأوليائه نا يغرم قطعه الله وحرم بني أنا بنيوم بني الله كمسرم بني يورث الختمة على السوء على اللغرم برون تاغونيا ولا سرنكاني كيف قدام سرقابي ومكة إما سامو كارنا مندينو ay lagari to ngondi ni ngay yagarun kota gundo sagon tago kote munyon ko dam batina lisi alla farenga aw ko mana munyon ko an kenti alla ro kew gundi ni harsan anya halina nyakundu aw ko na munyon ko kin yagarun kota go sabura ken sagon tago sabura ken jukku bunu ne sabura alla faren tara ya ho ken munyana wa alla wanke loni di yibedi ata kema bona hobure mbure ne nga hoburna mu ndamede angana to haqqe hohodi ange mari alla garu kimbe alla garu musor anga dagaran kara bono ndi dagaran kota gondi nime kanda illa kan wata kankane bismillah yalli akin siri ne matu wa anna agutun ganga wada kin yimme taga awa mani nyede amungi yimme de wada kin ko an yimme tu kibiran Allah tu ndan kin yimme mani nye
ambe ko na kote be munyo ko he ken kan kotonta angen jupa wakatina hoda nya hori jongi denga nanya cien konturunga nanya hadamare minga nan sembe di mango nyana ke anda pakare mu me fa idha huwa anna qusagara ke lampun degeni ananya faranga lemaya annene bangantinni anati hujjar mutuni stoki meya musse hentu mu hotu ana wundi den kata tigenga ammun wa anyi mede an ngona himbe kata anyi min Allah dage wa daraba mathalan ana taliban ganni o kudangani a hayga mungu imbe taga mo ngande qala a khusagaji ko bane ni aga ngarindi ali wa ma qotte qasenga ali hali qottegi aga munyonke qul amay gan sirke konni diga min ngandari atoni annan simme tahana tahilla taskange bara mo gimme sawaba ma ya yankin wani bani na ko dike balango ni misini an wotina dangane yuhyi allazi kama ne nyana kin ngarin dini agara ta kande njoba tahana wa huwa ke kama ne ayani tuwananga ti tagande be su kama denga yani tagahon su kama de wanto akin yani kama ne nga awotana kinne ana kin kana famu kenya ngana ni lani yana kin kan kama kunta akenya ni kamanin ara yimbenya ango ada maremu dangane bakka yitende ngani yite kayinga fa idha antum anna qusagara an kunni agana kumundi awagillai awalaysa kaysu yimbe mo bakadi andabu annabu bane abani kimpal asu nga ituwa de kun kallen nan pun meya ko me ko mo gayre bunku ken kallen nan pun asuya nga yite su gawono yimbello bakadi andabu annabu bane yitun kallina bumbe himbe nu gan kasan to ko kumatu iga yimbe bunni mo be su man karendi walla bunkunge kayndi iwatu ina boto na tepalari na surungume yimbe mo baka kemme ka bako ko kayni jini yimbe ngani himbe be so kentu jibe ga ho kay gedi ama ay benkare yimbe be ga wari ama ajin ka wande mungkin adamar men kalle awa hedi yiten kalle adamar men nyimega sere su gawno yimbe ngandi mere ngandi dore ngandi hanke ngandi ko ne be so kentu adamar men yimbe be ga wai almeti hunce aro kamido halle almeti hunce buna be ga adamare men ni aro ken da barne adamare me an ga anti mindi na sai kan tanga mere be ga adamare men di ponti 10 aw tanatro halle da barne se hakka be ga adamare men di akara agabe ni men pakaram da kenissa yimbenta jinkalli jinta awa ne gamuni yimben kalli yimbenta jinka wani kube inda kori serenga kinya saharina kinanga himbe na gabandi kahana ken ka saharina kinanga Allah ta gono sukai an na ketu an wata gandana Allah ne yin tunu an ga bayan na guntu bismillah awalaysa alladhi aw hutana kinne kade yalli kamane manyawa kamane be ga tagandi kamununga ado munyenga kindi qoroye kebe ga kentaga yalli ke manya lani yanaiwa ala an kuma gandini an tagandi ikumenne ya bala alladhi majaba ati na'am kebe gara kammu keri qoroyen taga munindi qoroye kinta kontuna ana adamare minne taga aga ndakara na nyamo gomo anda muti na nyamo gomo
وهو الله تعالى الخلاق أياني تغندنيا أياني ونسوتوانا إنما أمره أنما الله جاننا أن لا مورن هوي أنا قصدك كندغني كنيا كم قصدنا فسبحان الذي سنة ومكبندا بيده ملكوت كن بيسو مرهم بوندم ولا يني وترجعون يوان قصدني كتك الله تعالى دعنا ونين نكري سيمكوا سيماني متى كموها كندي عندنا كري kamu da munyan bai an ta na karni oti yasini ni qur'ana sundomina na'am ana yasini hay na wudu sura ke joppa kata yereya alla bani na wun sabati mo ko min sondomina akin konni hari na wun sabati mo akin konni wundinde akin konni nan tongondi tukui kenni sondome golle ni kenni ni gara akhiri ti qur'ana sondome kiya sabuni kalle hadar yeme na karawre basa aganda kemu alla ni bani harabun sabatin temu harun dangani karana mundi ngono kinya hayli manan ka huma na to kiwa tarondi ari karati kiya kibrenga ahuru sirewo kena allah kiya samutina qara kalli hadar yimeni aganda yisrebe nda wuretu ken kamanen saudin ga wayan din qur'ana yani ho go qur'ana tumunyan allah diga mingeni antoni din anto an saudin wa kana ngaso ke anda khare ken ga hen kamanen hanawre aga watu qur'ana yani ho go wadu tumunyani hara ken ganta awwalan galayen tu kon qarangan ga watu mobe hagala akaw diga nakin no kubane awanna hana ba anga karati himbe to ndenga kinya hay alla ni bane ya harun bara mun sabatin denni karna ndiye mun سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم والصافات التي كنت ملكنا إيغو سبا سبنا صفا سبا يا إكامبو ينا ميريغا أيوة أنا كامدي كاموندو مينغا كامباتوندو مينغا إنا ماني دوكو alla gaw kebe konnita onanya imo osronte mo nampre na yamare ndugo ikunati kunga kende kunga batino فالزاجرات يكون دي ملكانو بينو فوتون دي نيانا زاجرا awa futunde ina tablun fuwotuni ka huma mai na nya awana jinga warni mobe والتاليات يكون دي قرنانونا يدو قرنا هين كوننغا قرآن ادو كنتنا يكون تكون كونين جابوني منيا إن إلهكم مكان قواغا كمان باني رب السماوات كين كمان كوي كم بدون كمان يني أرومين كمان يني أدهم كمان يني كينغا كم مندو مين غديني أرو كم بكانو كمان يني أدو كم كنانو كناتي كمالي كانوا يا كمان نباني إنا وقتونغا أو يا أوان سورة مغاندي كمونا كين أني تونا كموجي تي سانو سورة مغانا بودا سانو كنيا تانغانداريا باللي شيطان بيسويا كين أني قانون قتيا لا يسمعون ودا كين كوارون كنا دانجي شيطان كموندي أدو سانو غولي لا يسمعون هذا الشيطان انتم غندني كانت جمعنا كان جمعور وينتغري اغني كيمبي وا حكايه يورا كموني نلي يو كبارن كن جيجان كتانوا وكبرين الله فارين ما خلين كيمبي تلا شيطان دغاي كمون دي كينيمي الله
bismillah يقذفون iwo shaytanun kullana كل do kam mun جانب tatten su ko mun denga ظهورا kulo bandi adulla tunniya ولهم عذاب ati yangan kade wo shaytanun lallawara wasubun gendu mandinni إلا ma من ganda shaytanin be خطف anda jabatin dibaniya فأتبعه anda شهاب kimu malikanuma kibirenga sanin sunkumena badu thaqibun kinna boto mana bi mana turundi be fastaftihum rasulullah makan gon kibari mundu أهم yani yumara wasay mundu yalli kunga أشد khalqan خلقا iyan koto tagandi wa أم من mayemun yang koto tagandi ugara kentaga itirni de ngoti oku iyan koto malika ndo kamundo muninga wa iyan koto girindo hamunga wa إنا igantai dutu mbai konni yimeda inna ogutunganga خلقناهم wada adamare muntaga من طين illi aywa seqotin tenye aw لازب beegene kittenga na sen qotin na motindi argal lahu yang kampanga de kimida magandu daro gi ande bi men kamma adin qur'anan kamma anga dan du daro ken kamma ke ngana sawi nan palaki de aqil lazim aw mal nan kittenga bismillah بل awara عجبت anken kai Allah fare nan di ikun kamana anken kutakamode ويسخرون ikun kahana wonni ni anken ka ko ke kahana nga tukin da ata mi wali de anken ka ko ni kunga seren na ke kutana kammo bitin tadi nyagami tadi freke tadi anken gara ken ka ko ka kenti kum magallake bismillah وإذا ذكروا iganda iwaju ti qur'anai لا inda يذكرون wajini وإذا رأوا inda آية aya o aya wari yastaskaruna ina ngi mundu tikinga وقالوا ina tikin ayadi kemanya wosuya maganda korotini akorta kumbangantini أإذا متنا ina ti kari okunda kara وكنا o ganya ترابا sejuranga وإذا ada من kote kasunga إنا yalli oku kona wundi kariwa أو oku habanu na wundiwa kunani haba hananunga قل an watini dangani Na'am. na'am an kundo habun suna wundi وأنتم ma an kunga dakhirun aganda kara kundo aga logonde nyangundinde aga daronde hede فإنما هي la gara kota akida Allah fare illa gara kota manya زجرة ma awan ma ganda ne ga hunde man kambanya ni ta واحدة bani be فإذا anna هم taga hon su karande ni ينظرون ngari yo tangindi ni futande bane be so nyonkini nan tauna du himbe gorniya bismillah وقالوا kafirunnati ya wailana ya kubonengo هذا ke kota يوم ke hay barajinden kotanga ke kota يوم ke ani الفصل fatan panji kotanga الذي kotambe كنتم an kunganya تكذبون a gani harun garan kutunu cikin kotanga kota mai kanu ko dida a ga lengini mani kota yi ke kota yani malika nunna tida kare inati malika Allah wa malika nun dangani shurul ladina qarayum qawmiya igari du tonyati hillaka penga وأزواجهم ini sonnallemu وما ado himbe igani kumbatunu billi Allah tanai kare suka homame فهدوهم agani su talintali إلى صراط kata الجحيم jahimi killenga وقفوهم agani sigindi honne إنهم basa ikunga مسؤول wotirni de kare sigindi honne kama kusa wotirni igollu bismillah ما لكم ini ka huma me ini bati hoburu ini sigindi tirne no wonde seheganta ina ti dangani manna an gun dangani لا aga ganta تنافقون me de mana hammo ha ba dunari ta hane an da kati kahiri bane unin kahirin so gilan kan ma an da kati bunun dana bane kutun so gilan kan ma Allah nati aga da ke me nyana ire bismillah bal awara هم ikunga legi bodanga mustaslimuna ridu kini وأقبل بعضهم ihaku wonum bay ga jongo على بعض ina يتساءلون me jaragi anyana kini ngale hulani amma ninna hayde ha ma tanda tora kininga sagani ay ja barin tamma bismillah
قالوا كبرنا أيوة إنتي أنا جامد أيوة حلم كنا جكانم كنا أنكم كانم كوكم أنكم يعني أغاني نوكويا عن اليمين دو أواتي حنكم بعينا ولا عن اليمين أواتي كناينا عن اليمين تباركنا يعني أصلاً يا غاي أغو كنا نودا أغرى حنكم مرني أغرى بركم مرني دائما أغو كنا أقل كان تموا قطوك كما بسم الله قالوا أيوة هلانكو كانانكو كنا جه هلانكو دعاني أورا أغا يمي أمانيا تمناني أكورا كينيا نكامكو يمي أما سكايو وما نياغا بانيو hulani wadi kun kama bara anda waran kun bara de أغا يمي أما سكاي نكاسو يعني إنت إيميلون إجراجين غري يكون كيا كوني إبريس أخو كيا كوني ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخية ولا تلوموني ولوموا أنفسكم جين ده سرنا غدا يري أن ده سرنا كده وكما يجري كراي ما جري الله سبحانه وتعالى والله رام ما بتونا كل ودا دونادي سيرسو غراندي نا عمر هوبرن كما لا را كودا أن ونيم سينادي ونيم سكمبا أدغى مكين منطقي جدا ألواني ماذا بسم الله وما كان من سلطان إناتي هلان كوندا يلي دلنيا لنا أكودانغاني عليكم أنكم كماوا كودا ماني دلكينا غاي كودا غجاكو يتي مانيا كودا بوخان بوسرينا كاغارا هكرين غاني مي كونغانا كاندا أدلني ماني أنك تسمعون مني كم أنك ما كم منداري بسم الله بل أورا كنتم أنكم من دونادي أغا يسوي طاغية أغا دغران قرندني أغا فسريا ودا غسومبانا خما أقوانا يا غي وحق قول ربنا وكما نيغا قد ينسي غاجي ودان كوسو كم الله غتي جهنم حكادي ودان كوسو نكيني okudang konsu daimuna osukama demo yang kadin demir فأغويناكم وهايغرا أنكم فأغويناكم أكودا أنكم فسرنين أكو كنا غاوين أكو يمنا فسرنين فإنهم التي كبرنا كان كندو حلنكي يومئذ وكيسو كم قوتنا مشتركون في العذاب ناسابون دونادي سكهم دمو في الغواية أسامون داودي ahanda ka woni beli dunade la raka baganya de ya sabra serena kapallen sirem himbi go wandi mana batiyenga ag wandi mana jonko yen Allah subhanahu wa ta'ala walla raka ana ka hokenna handi bismillah inna o tunganga naf'alu o gollini kadhalika kim o yaade mujrimina yemungade hallan kondo kanan go oni suko humabe ina me jiragi ina me warati kenda har bana sorna إنهم أنادوا أيوا قيموا كانوا إذا قيل لهم من كيكينيا قرآن هو الترياق أياني أصهرنا أغنى واتنكو نام مسيبانكو هم يغرى واتنك يانا أو تنقى كوني بس دو تنغي كينيام فسون دا دو جارينا هم يغرى واتنك يانا أو كن كوني anta kem magaro kiri lagara amma ga nyan jondi anna maga ko aw ken saren ko nanda dunadi igani mogobe ando sere maga taw ken dunare de kem palanda kem ornadi ikanu inya dunadi idza qila lahum indati dangani la ilaha illa allah indati la ilaha illa allah yastakbiruna yudu qorondidi akida wakini sipase mahina ina meni jahannama de na me futo adi anya na kinda ma kanda anya ni ngare mangare ata sabu hana dunadi indati la ilaha illa allah yuridu khurun ni kenda nasara isa wono ama wono allah bana kamo yahudiya uzair wono allah bana kamo malika batanu banu madlaj ada kumeno malika wono jinna batanu jinna wono himminu gawo
borin batun ayi te manda mere manda gidi manda jima kiyendo qaso mbatana serebe ga Allah ko musulun kamanaya idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun tebran bahil min man la ilaha illa Allah angara ken koni kebrenga anta kabu dundarundi dundara on ta kora sagumbala wa ti Allah bani na wa nam angama saw Allah bani na wa kini dundara on so horenga ula sereni du tanga kinga wa to ndo ke ganay la ilaha illa Allah kibra ayam fasukile mansuya e himbe ko ni tabane ndambu ke bitedi nambu ke kumedi nambu ke yimedi bo serebe nya halle islam nya ken kamanen kambar sarenga ne ka mina sika zani ken qaro islam tabana islam be gan ta konni na gabondi koy amo bismillah wa yaquluna in yaqari initini yalli okun tokondani o borinu ngawa sugana digami dangani himbe yimme turintenni wala koy Allah farin nan inti tikamanenta okun o borinu to okenda himbe turundenni sugana akada ke kemurini islami kama sa qur'ani am pajungo bonno serebe Allah farin daron ta ko gandam ma agwa ma yokedi Allah kama wara yokebedi koy ku qalle sha'ir masnun sugana turunde maharin yani tam ado sumbana donc Allah farin lo ndawo ke mo sira haju bondini qur'ana wa lo ndawo ke mo sira haju bondini bilang kusiki kwani haju bondini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Qur'ana ni Allah kitabenya kuga sabade ko memma kebira anta kanda walli ku ko nanundi ngabani gara sere kuma kay bane kebira nga amot saharenya ha ma kay bismillah alladhi bal awran Muhammad lamin ri titumuni وصدق على قيفار المرسلين يتون قيفار بنو غريتي يسمى لا اله الا الله قيفار سو لا اله الا الله اكني مخركين يكوني كبرنا لا اله الا الله وكلمه الحق يعني تمون كلمه اسلام هم باهل منني ngarintaxu a bira moxo seren sabuñeni qaburun noxo kelli manankaxun sabuñeni qiyama koda aduntinga xun sabuñeni nandangi sirati kamma newuyedi aywa ken seto seren la ilaha illallah yayi arjanna bahi lemeñeni komina gabondi la ilaha illallah la ilaha illallah a gabondi ni suntadi bismillah innakum ke ankum binun aw ankum kafirinun ankum ni bin ayanga qatin temundanu ya ken torandengani وما tujzauna inda qatwana wa wasuni ma gandahum musuni aganya ta'maluna nikin mulini إلا عباد الله ما غند الله كمما المخلصين كم خلاص انتم الا كيكن استام منقطع كم براجين بيتي يقولنا دي ay kum mbarage nan bungi gollenga Allah ko musruwo golli buri nyangana Allah nda har baane ka pangolli buri nga golli sir nyangana ay angen to warum tan golle bani golli sir nyangana golle sir mo jijina daga ni angen ti besu gollum ma Allah wotini illa ibadallahi al-mukhlasin besu di gollum ma de kahirin ya kallemo kempene a gollem baane ya kim palle islami ara Allah ra ko ayan ni agabe ulaika humul mudhifun man zal ladhi yuqul khadar yudha'if lahu gol sirem baragin jidiniya aw ngena tamui aw ngena tanyeri aw ngena kamunyeriya
aw nyana hoqay wallahu yudaifu liman yasha aw nyana hoy himbe gam pumu kenga jidi yam pakke serentatu jidi yam woti golli sire khalas yam pakke golli nyangana quraye alla da asondo min quraye agolle nye alla jatinda kungo me kane mo be golli bane nyanum baraje nan pumu me ke mo wadi kina sahaba ngaro kane serenti gollu mo kade an alla fa son dawo nyama islam ngoni kahir ngeni gollu mo bismillah ulaika ati alla ko musrubu lahum rizqun warajaga wa kun dar jannani atindeni fawakihu itren kan dunyani arjanna dungonuma idaron demu allah taala ma iwonne ma arjannan kanuni iwosamun kamma idongon demu me yutafu ina rabanganni bani su kamma aywa tika asinga lilli qonjin funti dingranga baydaa akulle kulleni addaga muntenni immin danunda la fiha awlun garadamu yemanya awa arjanna qonjin minnendi imanya yimmenga yumman garaga widigana baka amma imanya yimmenga igawi kumanai ko danfaranu wo duna kallendi kenta la gara qonjindi arjanna dun gono Allah subhanahu wa ta'ala ala arjanna ma kuto na atulloy mo wana kita gollunya ibn abbas ati igos iqraganu agengende moti lulunga adu yaquti adu zabarjadi idaron temu Allah ta'ala ma sirbanen tere na wudu sana'ai kata adaniya na wudu adaniya kata badil muqaddas sirbanen tere ngabaka wudu mani be kilometre sirbanen tere adu li re tagendi de sirbanen su ido mini homorni dange anya ga mure wakati su himbe galle anda agamini ata arjanna konji yumman karanta da halle patran digan konnen da halle wa alli atimin qahanalli aqul kullin ni an quranta qatina alli yagena atimin le miskinga besere be ganda duna kalle mini islami be ganda duna konji mini aga karaka ma aga matubi haraka mangandaro arjanna na ge konji andan gemini aga dakara na tuwa matubi akara dulu minin kam islami yani akara matubi hal alla ganda ya ha ma na ron arjanna la gara kalle ma da gemini de duna konji tali ati mentali awi minnanan pakaren gonni atunga nari aga makita o yu mankarana anda min kannan bago o yu mankarana bismillah wa qasiratu tarfi ngallum payindi debemo indahum arjanna yugumma inun kunni yagaru yayi iya ahuncin barakatenni ka annahunna an mutuni innone baydun hirge gidin yani makinunun ago yintundo menaga azim kini atahananga alla na arjanna yagarum mu an kutun kun oda qur'ana mera jabati maniya qasiratu tarf i haynden de penni ikinaru baane kama parce que yagarem parampare ni hillo yayi taga mo kon suroye adu jukun suroye ihli so arjanna yagarenga mera jopati jukun suroye ni ndi kewmure ni
jukku sire nyam pasu dina taga mo sire be jukku sire ga ya yaro aganda bana taga mo di himbe jukku ngam pasan kallenga kibrenga kinyam pasu dina tanga ma haram paro dina yi me ajukku ngam pasan kallenga kibrenga jukku sire nyam tiganta hina kibrenga taga mo param pare ngorni Allah go arjanna yarun konoda tahanabe ari jukun pola ko hina I hainden de pengo I kinanu bane kama yagare yaga ganda yugo dana ikina halle kibringa jukku siren so do kenya halle antar ni diga yare antar bugu antar honya himbe gan dalada antar hoko himbe gan dalada bar ayaga ne ikina bane yayi adunani kinayi Allah garani kinayi ahinsuni kinayi aya gana kinya tonni tinga lende ho yare kinga nati me wakati kibe arikata ita ga mo nani yagare yaga wota na himbe ga tikinayi ko bure su ko do kemballe yare ngoda halle gare ngoda halle sabunyam bala ngoda halle himbe ga ladan ta ko ni himbe ga ladan ta yana an wuta gibe kunga basu an yaga hota na himbe ga hitai ke ga nyime ki bara ta mo ko ni arabu num ma hirige gire nyani yagaren patem mo srenga hirige gire akulle nyani nan nete ne ga hay daga qur'ani ya arabu nyani I maga himbe srenga ni mogobe ko kebre aken ko ni kem mogodi ma atunariya ina kana ina mundu gullenya ya gum barakatenni I hatemu qomi hidige girengo I tundo menaga bismillah وأقبل بعضهم أجي الجنة دنقونو يقولون بيغا جنقوي أو يقولون يقانو متريني دونادي يقانو متريني وني قمو دونادي الجنة دنقونو مسألة وحيكي الله وابوني نقودا قرآن دي قال قائل كنا نتي منهم اللي مسلانما كم وتنينجي كان قرين أيوة من ينجي مغنيني أما يسوون نينغا كم من ينجي وونو أما سوون نينغا يقول أن يتقوت نيندا أئنك أنك يو لمن أنك سوون المسبقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون الله وكوندين قرين قرطغا نو قولون مسنكنوي أنك مسقكين ياتي يهو مسقي أو أنكر ذلك أيضا أو دينك مسقي أو هو كيكوني مثلا بسم الله قال كين نانيا أناتي هل أنتم أو إكتون دعني أرجنا إكتون داره منو مثلا أرجنا هوتي دعني هل أنتم يلي أنكم مطلعون أور نديم باتي ولا يبين بايبا ونيجينا هيكونو يقولون لا أكون تامون يبين غني يبين أكون تامون ناورو يعينا كاسيكون نانون باي أكون تامون ناوري فطلع aken min kon wo yingine faraahu aw arjanna botin go hayni nan non bay bane aw kusagar immin jambure ke wari fi sawa'il jahim na ganendi ala anata dangani Allah kuna ta Allah in kitta konni antinto an yingi halakini ngi ban saqan qallege an bay no ko be kibren hanawo لولا نعمة ربي إنك كمان نعمة قال لي جنبي يمين يانا اللي حضر يمين هذا هم بينو كوبي الله كهينا كبل هني من السقان قال لك كبر إنجي ميو عنك كي أفما نحن عظيم القرآن أما هو توهلي ما غنتا كنودا على جوبا himbenu hilira me bonondi min jam burenda bani mbugondi islam agondi la gara kota anan nimisi ani kiten kini nimisi har hulani ngam pagani min yangi kim palle
ari min jan sirun koni kun ka hana go me ni hana mo be so arjanna yere kalleni ke kamane min jambure makatai amakatai o sere anna kusikara men ngodi am min jambure nan katanga lagara kota nan kiten kinin hari ngama hulani min nyangi mana min nyangi sunsuro agana lagami a dunadi woni kundu nga Allah ka ko aro suron yere man min jambure nan kontanga ka anna masala lagara anyime bani na grina hayna to arjanna na wari yimbe kebra hillo kesul li serenga bani be gan talanga ma wari kendi yunu sikyadi aga su ro arjanna anda min nyangu khair kore aywa anna lona to angi koniro ngana basuken kay ngana ambugundi hostel ni nangara hoburendi aga sulu yibende wal yaz billah donc mi nyangi ko mu nyangu sikay maga sigi am mi nyangi na ambugu hostel nangara hoburendi abada anda mi nyangi khara heri nya asunto hostel ni aga masro himbe halle to am posrendi aga bakambu ko qur'an ni wala halakani ara su misalin kino ya donc sere mina hay anga gawana nyam gobe bismillah afama nahnu inati qari aljanna dun goni masalandi igana hay igonni ma bedi igo khairi bedi a i masalandi maniya yalli o kumanya bimayyitin kalla qari illa ma anda ko kallenga o wara kalle hana benya dunare ken istifham talazzuz ato kunta kalla qari kalle annabu kalle hana kay wama nahnu bimu'azzabin o kunta yangan katana unta bakka kire qari o to kire badanum badanga iwi do tirni ni man sabura alluma mawro ado alla gana nema benya komenda annako الذي إن هذا وهي ركبي كو الجنة دنقنون بعنكتو كي تيجي كان تقينا كان تقي قورنا دي أرنا تقي قورنا كنوي كان تقي قورنا فليعمل العاملون نارون كتي كنيا بنندانا مكتام بنندني أمبري نعونيا نانكسي مصيبا سويا بنندانو سويا نلو الجنة دي تقي مامبري ndahon sukida يا صابر الذي فليعمل العاملون أتقولان نقول لي كم يدا أنك تقول لي نقول ستينتني كوني كان نقول لي هذا أرجعنا من نقول لي نقول ستي نندو بوسي إبليس يا أسر مندو أجنما كان يقول لي أنك قول لي سرنا قول لي كان فما نقول har sirga ni wonsu nyama ikam khidmandendi amma ho nya Allah khidmanden ba ne halle asabon ba ne halle wallahi an gona himbe kitalla har arjanna hotuguna ne yani kendi hotuguna ne الناس ستين ناس ستين أمنوني بسم الله ذلك يلي كيو كونتي nga gatorni خير كيام pasangunda ba نزلا mukim basenga أم شجرة mazaqum yitinyam pasu baseya nandiga mukim raken no ko am paswa mazaqum gondo ko be am pasu zaqum arabu ni mi watu yitenyu go wono iwa qillati az-zaqum baganyane anda kati siringa bane anda ken no ko yitini ken su ho kala atmen buren imi watu iwo ken yite bureti me bure betude Allah hayga ken ka wutuna dikken wo yimbendi Allah silimo jahim parce que Allah subhanahu wa ta'ala awo kanuni ni yimbenga koy mogobe ago o kanuni ni arjanna di arjanna na tamaro ngono inabu ngono pom ngono reze ngono kaza kenya lorayde o watu kana yimben khadi o go yite buru betu aw kun ga konino
samake ngono nyanto ngono jintay ngono mote ngono hore ngono wa hakaya zakum kan yite yugo ya arabu ngatu am patenga ne katay bane awu yitini ken su wo kala daiman no kanundi bane kedi no kanundi bane ke ibn kuhili kankan pasu bismillah inna gutunganga oda zaqumi itenya ya rabbi yakliya kafirun dangani makanko iti muhammadu kaka koni wakati nya fitine islam ni gono mbugu anya sabu honu le tubun to gono hina katakane ogura simatu mbiani anti yimbe ngono o kanai nga yite ngo senunu yimbe na xamo hada fitin ke watin ka ke islam nun kori ni qurandi khalas yemun tuy wa kunta naqati bismillah إنها na'am yimbe ngo yite mbini ke senunu ke na xamo allati na'am ke zaqum shajara yite yani شجرة تخرج aw senunu في أصل الجحيم awal jahimin no kujju pendi kenga ndanya wakati kebe akitengu kine yimbem bi pesu ko mandenga ko mi tuba gaw mo be arjanna di akitengu arjanna di ngransu boz zaqum ko kem mo di alla silimu jahimi di akitengu kine yimbem kana bi pesu di paliuha kebe ngani yite gere menga akaban jango komi samam gure nyonkola arabun wo samam gure nyonkola nyakelitir al shaytan parce que samake yongola gahe anga ne kembo yema na ko tento kacce to da samam gure nyonkola ata ayuti are mengo komi kemmo komi serengo kanna kinga mo komi kem masiban qore ngani mo komi كيف أرهم من قو كم غادي بكل ما في هذا المعنى ورسوكو كذي كين سوايو ولا كذي أما سبا أرهم مني أنا نايي أما سبا بيجوي بسم الله فإنهم غاتي كاهنوا كده ننكهو كم غادي لآكلون يجانو نيا أيوا كلمة أي بونيس يواي كنا ناس أبونا دل بيجابيا دلون تنتامني كنا فمالئون البطون ini nogon bagaga ay nantina yiga honne kembere iwayi yiga na miga hagu ثم kempalle إن لهم لشوبا nyami yewo idangani عليها yiga ndike kama من an nyami حميم honne mani jintaye sirega nda yige andati namini iganda yiga aganda nogollo medi inati qarajigino ya igo jibe kinniya min hamim ken kan jintaye dagaran qaranteye ثم إن مرجعهم كم قال ساوي دينغرانا إلى ديغا جحيم قدي كن كم ورني جين تاي من رامونو إدورا كندو أوان غامني يمبين نو كوتين تبانا قرآن و فهم نكيبيا جهنم باي يانغان قتام مغون غابيني جين تاي بلاس مونو يتي بوري نيغرام مونو يمبين كومرام مونو wannan kusu koni sama kendo nyanto muro tanu mure no konsu wa mulle kote ndingira ka hana wono adok sene bismillah إنهم adi kafirin guye ألفوا آباءهم idi habanuni samundo ganiya ikullem muga ihay nyogonyogono iharu tabadinya kama kinyani kita ولقد دل idi habanuni عليهم samundiya okay daiman kiya konni iri habari samunde ikhana tokki do kumbate kinyani kita banga man bawa samunde gai angana budo kembate ka wama ba'd al-haqq illa ad-dalal angana am pawani kandante angana budo kembate kebra allo samme nyadi angana am pawani samunde anga tokki da bate anta kemono angana am pawa kandante kanya anga buda bate anta kemono wala muru ni kandai ni osun rusamta oni bismillah
ولقد دل أكثر الأولين abati hananum buga be sam قبلهم ikun kane ولقد أرسلنا okura منذرين gongondanun ki samun tonni angen nan payindi mogombe كان عاقبة gongondi yemun المنذرين lagarun wanyakenga ilagarun yamani ihalakade illa ibadallahi mati allah komu mun khalas yemu akunyan kisi ani gongondana sugandare anda gongondenya garangutu yemun na halaki to ngondi yemun na kisi kinni allah ladanga daiman wa abadan watin su koywa mon kayemono min dege ma sawabanga kunna kisi min dege ma bambaninga Allah kana ka hibi bismillah ولقد نادانا نوح ambatina billahi nura bugangu ولنعم atimani المجيبون rabbi inni maghlubun fantasir Allah irin kanya de ndema nuhu begen habe hilandinga kendo ira toro ati Allah irin kanya de ndema wala ni'mal mujibun ati jabin danun surokin ganyo okuya ونجيناه wadannu kisinni adi dungonu من الكرب killi sununga kengani sunu korenga kinni mane jintoke وجعلنا ذريته anas kisanu nyeri koni kedi nuho ibrahim adu zabih kurusindi ho yalli ismail ali wa ishaq yali wa adu musa harun ilyas lut yunus na alla faram butimura yumatunu ini du mot kisanu koni minike وجعلنا ذريته ولنوه يا دبكنيا كنت تجي او تون بيسو بوار بوسكادي بيسو وتركنا وتغني نوح كما تيغان سرنا او لغروندي نوح تغليغي وكني مدنا غري سلام adi kisi yemo gillo ya nuhu kama awatagahumni ogo tunganga ogo surundi yemo mbaraji kadhalika kemo oyade annatu nuhu awo gillo ko kumunga kungani tungundi yemunga kempalle orabanu ko halagi وإن ibrahim ka kenni ibrahim wa kenni nuhu batana nyuya maniya nuhu jaman nyugwani kamo wujinin gaben sine mi do mena ngal dinal la sili sumbana alla ri bari mbale wujunu hilli ado kamutumi ado tannagate sine wo ibrahim do nuhna hudu wo ido mena salih wo ido mena ngamin shi'ati bismillah birenya aywa ibrahima aywa gari ربه ikamanga بقلب ti sondumeya سليم ngene sondon kisinde ya sikka sundade إذ birambe قال ibrahima ti ya badangani ali surun dangani ماذا ali tirni manineni awo kembatunu أتريدون إفكا yalli an kunna garenya lamurunwa na kunya borinunga kaba allah ingani allah tane ana kinya nyana kenda nyihina ari tirni ana mani batunu itona bornu nya batunu odo hawanu nya kama nazallu alaiha akifin o kirana ay mini bari ndata o gure me wasono tay an gunna garenya kutunu na kinka ho allah bismillah fama wannukum an kungi kenni maniya رب العالمين honun kamanga an kunta simana nan tanga nda allah tanabatu kenta allah aw butnini ata simne hinga de kebrenga karatu agana simma anganda allah tanabatu kinmu allah butundini kendi agana allah tanabatu yen tokono ko mem ma allah butu yen fudu katiduya fama dhannukum bi rabbil alamin igollenni sanen pinye i hayga diga yara qoray nyoy ide yigandu ngara bori numure ti bori mo barke lona de o wanda sagi wona yiga ido ibrahim o dobe wana wara ونذر ibrahim hayndi نظرة hayndi bani النجوم sanen di komi kingani gollim wonga nganda kenya nganda himbe ko ni kempalle in tare ligana tikinga way sagunte mo sanen pinga
bismillah فقال ibrahimati إني biran da gara sanen سقيم bai atin kewo watuno sanen da koyinga tinga na diga daga bai tunga watuno فتولوا kem bilenga sanen gara koyanga bane wasa kengo sanen gati bana ni kinya ni halla koy عنه ida ibrahima to مدبرين wa halla diga nu ganiya فراغ idiga halle ibrahima awa amile إلى katta آلهتهم bori nu kuya igandunguno فقال agariyati ألا aganta تعبدون yigene istihza'an yani in kinin ngini bakin ibrahima gulle qasinga ari ndadiga sagandi andai kinjiga nganda kin be sura yi honum min ni akawra ira khentutu jinga kharamini ana guma mutuni sampa ni lenga isa gande surungi dabanu min ni ani ira khentutu jinga kharamini jaman da kentu ko inde muso kentu bismillah ما لكم ati borin dangani man nan kun dangani tantiquna. a ganta senega ima jabi فراغ ke sabura ibrahima am nyenge إلى amile ikamma ضرباً katundeya باليمين. tisembenga فأقبلوا i hayga jonkoy إليه ibrahima ya يزفون ikinyemunte ogwa batunu anke nga kosono قال tanyere bori ar bornu hiliyani gide kire jagawalle yite kange godo kulle mere binne ko kore ni kanginga na ginga ti dakbana bonuma ni yaqutu la ya kan kumundi hade wuronda kumini ala qoso da sagaren jongi ken kanenga igari wakati be kona kenya man fa'ala haya bi alhatina kona kenya go borenuwa iti wo hodna ngay ko ni de yo khalilu ibrahim ken goni golel awa borlo wondi ngade waswatu yere ana bodo no kullu gono wakati so anyana kenya de qarita fi ayunin nas jaman jondi bismillah قال ila gari ta dangane aiwa anta fa'alta hada bi alhatina ya ibrahim anyana kenya go bodo no ngaba ati dangane ata abuduna ma an kunna hunya batunu ayimmi hosegunte والله Allah ta'ala خلقكم ayana an kuntaga وما ara hontaga تعملون. ago ken gollini ara an kuntaga segunde kabi ago ken yanaga ayana kentaga wa man hutiku ago ite be segun kire be segun mere be qajana kange be qajana Allah na sutaga kebrenga an kundo kentaga ndana Allah kara ken bani na walla wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah an kundo bodo nun sutaga wa ma ta'malu an kum harbaniya an kun qalle min harbani walla ma tirinde Allah dan kun taga aga do bodo nun wa ma ta'mal an kun yimi da kankanya aga borunda baninya karagen goyinga kun aw kuma Allah ga Allah farana aruni ma za khalaq karahun koyinga aga borun ga ken taga kam mundu ngini kada koyinga kun قالوا ita dangane ابن بنيانا qarat taga taga له ibrahim dangane وألقوه agana annagamu asiri في الجحيم ayin ben kuma gibigibintinni al harqu bismillah فأرادوا كيدا إلى هير بر الأمور إبراهيم وديانيا الأسفلين أوريران كونغدي وقال إبراهيم أبو يمبن سالما أكسنته التي آيندي ورأي من سهل معه يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وتي يمبي نيام مريد كسيا إبراهيم كما بسم الله وقال كي خلص إبراهيم تين إني أتين كيني دعاني ذاهب إلى كتين ربي كمانا يعني سيهديني مبكا كاهرين جمانين دي الله نخصو كي أنا أجي أو إبراهيم سورة كتي كمان إبراهيم كمان دايرة أو يري
yani mura kata nuku be nkaman sabon ba ne go nyana no ngaro hesene mo be ni Allah binya nuku be ngo bakay ne mura awril kinye kin inda rabbihi bil qur'ana diu ladaina nu bil qur'ana diu isuri likiyai nuku be gan qura Allah maga man nuku be be gan Allah maga laqi antukum Allah ta'undin yo kin nuku ay Allah on nukus diga men do ikon wonyo me ali wurawo me anga na kemuri ne kinga doro kendi kemuri ne kana Ibrahim ga diurati dura kati kama kendi akaman tayre angol gune ken konni nda gune ken bare konni de kul anga na kiwara yo ko be de ken kana wara ken yo ke bane yadi kenni o ko ash'arun ko aqidana abugu yimbendi serema kaya harsa kinya sabuni ake adi akhi wolle me lutu adi kagu me saratu idiga sham sere hana be gara hijra na alla jati mundu yendi ken Ibrahim yayi bismillah itanki mun qutwa an sariri an qul anda minna hadis sayhadin wajibin kamangin kandana awon no ku yirin an no be gansiri Allah da akanda kata shamiya akiyo nonya ni mu yesinga Allah to awgan gendi nonya ni khairi suya ande bu nyum do ki haru anga ninya tamu segu sorni bu nonye isu hawa haya haygar no sisa Allah kada kebe lamuru awasabun ne undini bismillah rabbi akiyati ya kama habli ganya gana anna limmekin nga gilli Allah ko masruma basharina ora anya galini tilemmeya kengani munyi yedungeya falamma ngatin noge bila kebe balagha kelle noge ga kinye gollenga kapa Ibrahimai qala Ibrahimati ya bunayya awunki sino nyeri matamudo siko digamu hilli lemmekin koy konuti Ibrahim atau konuti Ishaqa konuti Ismail isu dalungi ma mahimelu gati Ismail aywa okodo kumbangi bismillah qala kem bagadinga Ibrahim ati ya bunayya lemminne awange Ibrahima nda ngare ko wonni ndinge Ibrahima ngam khurusini de ko ka kuyni tunye o gollu ado kuyu tunye Allah ya marini kibren khamoni fanurma lemmi annahum bay himbi gana ngara inga kan kan warai nganti mani man sabuda ara shawari ana buga sera ana dungeti Allah hinga o ganda kuyina himbi ko ni wari ken to ngi de ken wurina Allah to na kenya on kaka kuyi gay anta kamo bismillah ala limment ya abadi ya mpawa annahu kulli igranya marti kenga satajiduna an ngenyi ni Allah ganda kanu min as-sabirin agilli sabran hakada lemme kido habake kusuna Allah ko musuni e kuyalle men kurusi Allah himul lemmenga lem ken ko lemmena lemmen imeti ayi Allah ka timbe ta ngene ngi khallenga ken lemmero ki habe ken lem khore ken haba khore bismillah falamma dibirambe aslama ihilli garidu kin Allah ta'ala tallahu isudunga tay keta keri du kini Allah antinanya awu wunu ki gari du kini Allah antanya aw wunu Ibrahim alayhi salam daiman Allah gati Ibrahim ni khalilunye al khullat kinni daraja nyugay khana gondi ho tandu hibena ho anta ho mundadina awam pasono hosuya wal khulla arige maniya nal khalala kamba qorogoti solle
ando hulani koni hari kamba qurwani sollero ranta oro mena hari kini Allah gati Ibrahim ni ke khaliluni mo Ibrahima ya haygal lahil minga Allah khalilun Ibrahima ya haygara Allah nyaga lemminga ana lensre kiniya Allah ra ko Ibrahima yaada ngol lemmi kinnanga aw brene maga sare na kismaren ka hana kitandi anjondi keta lemmi bayga kite yugo khase be munam pon kamar tambile siniya Allah mi ga ko ni mo be falamma balagha ma'ahu as-sa'i keta arawo golini kapanga keta ango himbe nyana aw akte ngari kapanga adu kenni amunu sabuni woy ken kan ana hanyu woy kebira am pakare mo tawo ke warnin tumandi akay ken pakatinga sisa Allah warna Qur'an di taghonda igati Ibrahim ni khalilunga kibira sikantadi way honati ana lemmen kanu ma wanya gane kibira nga lemmen kanu ye kibira nga awa ken ka ho anken Allah kanu yenga de wa khalilun kanta ho kanu ma khalilihi ana bani amunda ana lemmen kanu ma wanya gane kibira nga lemmen kanu yenka hanken kanu yenga bon Allah na kem bangandi serunda bo kenyine agarsi ke moya sirega ndake ko ntana kari wa ara kari ngi Allah madu nga kallinga kibire kinga ko ni aningi Allah ya munda ara lemme ke kanu ngi ya sabura mina salihin seribane suroye aga na hillu surunda nangabu ama kanu nanti alli da komi hon kanu ye kununga bitaba ikembe ara kanu ngi kanu ye sabura anya gande intana kari ara kari ngi Allah imamadu nga kallinga kibida hasa Ibrahima khallahum bangi uda nanti bote sunta sondo menga hota na kanu ye go kembote haka kenga wo ronu ad Allah naga ma kenga wo komi Allah kanu mo me la kemponta kulle kada kem bangani uda to sagu mun wotini akuyi tasikwa lela tarwiya akuyi kindi enti alli min kursi ille nga kare asimme simme ken Allah yiwa ma kamoni wuron kadi akuyi kemme kay gari ada famu a hammitai wuro sikandi gari kin arafa ko dan wuruma akuye gari anya kin modi wuro hana lela tarbiya wuro hilandi aratu shaytan he kin arafa ko dan wuruma wuro sikandi kin burande wuruma tike sabuda ida isiki kirikeya yom tarbiya يوم عرفة يوم النهر خروسين دينغا أغا أيغا هو إبراهيم يكوتابي بانان سيغو أراتو نندي تغنيني إبليس هي بانان كبو خروسين دين كوتا نا خروسيني كينيا بانان كوتا نيمي هيجون ولنو جوبيني بانان سيغونيا بانان نيرو ya kunnin yana gada na wutu kumbani banan yeru sana ngana salli ya kumbani o kinyana kumbani halle o kinyana kempalle o kinyana makada bismillah birakibi ala mo sondi keda Allah gara ko mo gobe isu dukini Allah وتله
aha yigra lemmen banka للجبين na gamun itangen kamma aha ala sawundi mo bane ni agama kata lemmen ta daga ni kebre labon yantali ala labon lumoni agama kata atin yagun siti kebre an nya ga ngana ta woni impinne ngali gada ala yagun siti amakata atin bi hindi kundu nin ko hen ko yanga ala kensunya ngam mere makata ibrahim aron donc watunu lanti ladan sabu nyani merenga andalu alla dani ago kutundi andalu alla da mere lanta kutundi agara yimbe murondi mogobe na ibrahima daga ni a haygara mere khana kontondi kem wodi kutundi ni aremeda bismillah وناديناه ke pagatin za oda ibrahima gangu أن kwani gangu kaddenga kuti ya ibrahima قد صدقت a الرؤيا amurun kuyu anda tongondi yani mobe ga kanda anda se kunyadi elle ke ta anime aranta ko ni gari nanti anken khalilu ago hotna radi anken dan se kunyadi bismillah إنا ago tunganga ona suruni yemmum baraji o timo yadi yani ne ya maryam golli na lato kutayna anga da kenya wana yuruba yinya ndangane kotam pakatinga ko o haygara yuruba yinya mobe ibrahim da kotam pakati e alle mebe lahinga nga an kase akne golli ngata khurusi ngaranya de alla madunge o haygara yuruba ndenya da a koto nan kiye ora ngi na ara kan yuruba ndenya da kin alla la dani bismillah إن هذا إن هذا أتيكي قل لي لهو إبراهيم يا مر كبيا علم من قرصي أتيكي تيجي البلاء كان بلاو عنه كبيتو أبغى تكني يو قصير بي أنت نبدي بسم الله وفديناه كبرنا قرصي نيجا ما بقول ورا منيا oda lemme ke maganga sa بذبح ke qorosindi hoya عظيم a ken kan hi qoreyde aha oda maganga sa qorosindi ho qore oda jagandi gen yuri ti bagar jannadi qonnati adama re mum bil qabila do habil lamma taqarraba qurbanan bila kebe gra tintu mundu alla ya odi husire ni daba gubinga ari daba mbosirelli ko gure ni sogana nga jogore bure be ga wotte ndara ken qoso arin tenni me aw ko na huncu tegan jibbaka ina kambo igari wara alla wotu no da ira banen kallel diga ima banen kallel diga jaga gumen kalle to sak mun dikenya ligi to tiken jage na wutu gilliken ko danga aw alla mo marande de ke ko tanya na gara yankandi na ke komo sire mo nga sade أريجي تهيلو يا أتي بذبح عظيم أريجي آدم رميندا أهيج أريجي إبراهيم رمين قدا أكيني الله يتهيلو كي جان دي ورنو أرجنا إبراهيم لا أخرسي أقرسنتي أكبري أت الله أكبر كنا يكمون قولي ملكان تجولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر التسكو إبراهيم أو اللي من قد هم يكون قرسي كم قد لا إله إلا الله والله أكبر إبراهيم بيجنا قرسنا كم قد الله أكبر ولله الحمد بكيان السنة قرسندي كوتا نكيكوني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو تبانا سلهنا وكتا أبتو نغتندي صعوبة سيبي كما كتا كسكوني الله أكبر الله أكبر الله أكبر تصيكو كما وسني
fardan sallum palle almami ngana mungu anna simandi aha to so wala selebi ganda alamal lan konnen ka hay ala lan konnen ka hay ken sirni kun ka hum gonya hay kiya asuni ko ta yugo do bi dangini kebito menundi alla do mi ki ho kornyana ikom korunda yani honsu ko monte aga wono asuni ko koren yugo yayi na o simmandai na nyagali tay ke kota alla haygara ikom kore ibrahima adare aren duare meke ari kisindi ti jagenga an akini te manin ko ni malikante Allahu akbar lemmen be ga kisi kendi kanne to la ilaha illa Allah wallahu akbar ibrahima be gani haben ati Allahu akbar walillahi alhamd donc bana anna simme ke angan ta kasu yamata Allahu akbar keni himbe gane hijranga igo mina kunni zikrinya ke qana ke bido sikin gonde Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd mina bidon sikki hijrani hakra to kirina kota maganya masalanga ado qawondinga ado digam fu konendo yare nga jamandi anga ho ngina dambate an pakra to kede antene denga konni an sabu denga konni an nyaran denga konni an qoboni denga konni an pay bira be ni hoywa nyano nan dangi ke an konni no ibrahim ra jongi ara khrusi ama katabini ama yigi na sabu nya haqqe be nya arjanna yimbella ta kembi ni kare yelumundo jambanundo lagaburu nyankata ay gana kumbe go ci xey ni gana abbe num jonginte ni alkabadi illi ibrahima kiye nalli alla faren dangindi na sahaba qorukun ngal su dangindi zubair ibn awam bira ke be makka gani kemaga kenyi makka gouverneur nga wakatiya alla faren pakar le mi goyade kem pakatinga hijaje ibn yusufu adu kenda me sori kem tubaren gileni o kelli makka kanema agara makka biye benya alkaba bi amaga do zubair bate o bennu bi kem pakatinya asib e alla barenda benne jongi to wal gawari akara bolu num kutuba kare na kun karade mana gara benne ke to alla tanani wa la himbe gara warade kenta hiduro nyana kenne koy as-sayyid ibrahim khalilullah alla qana ibrahim kayna benne ku jongani ibrahim ho jonginde alla farenda kene ke alla farenga makni himbe sahaban to kene ke be benne ngene man zabura كما سرم باتين كنا غراتون من آثار الصالحين والأنبياء الله كما سرم باتين كي جاء قابل كتاي ملك نون كتاي إبراهيم كتاي أرمي بيغم مغان غسي كين كتاي إبراهيم يانا أبن نجد جونغيري كي بيغم سرسلو كتي باتي كينيا صابون الله فارنغ ربن نجد جونغيني الكابا ني وقتين دانغيني صحابة قرون وقتين دانغي ibn zubair waqatin yani jarabe islam ndo mena fitna li bane mbane mundunde ara yimbello debenga alkaba yimbello no bennu kubi kentanya kibranga kuma surum bate ken sawiye mana barke mundi nyatay mana warama ken pititanda ken ka ho allah la wakalla kem mai me kamana tira na kenga de kemana de kem me go sere suma ken suni hilla kapeni ken suni allah tanabati la
kinga ne Allah farinda me to kono sabanda me to kono wona ke place ngedi kem palle ke me ngabe wono bismillah وتركنا وكتغني عليه إبراهيم كما الآخرين جمال لغرني سلام إسواتي غنا كسيمو على إبراهيم كما نجزي ووصرني المحسنين يم براجل كذلك جمع يالي إنه أنات إبراهيم أو كلكم كمني تمداننا وبشرناه ولا إبراهيم نغلني إسحاق يا نبيا ناجع النبي ميا صالحين أو قل لي الله كم سنوه الله لما كني من الصالحين أرم من سوء من الصالحين إسحاق من الصالحين يعني إسماعيل من الصالحين كم باللغة من الصالحين بسم الله وباركنا ورب وقيرين قبني عليه إبراهيم كما وعلى إسحاق قالوا إسحاق كما ومن ذريتهما محسن نسامنا ولا إبراهيم وري من قبني إسحاق ولا من قبني أن من يوم بقبني إبراهيم يا رمي بأرم مبي قد إسماعيل خانة يوجب بيقول كم بقي ومحسن أي تونان يمينو إهلي دبكوني وظالم أدو كافرين قو دبكوني مبينين كن كافرهم بانغان دنغني نفسه أريد تونيا إنه كن كافرين الله كم سروني ده وسيلة عند بين سارة غير كافرين كسارة ده بسم الله ولقد مننا abadi okuda aywa fonnan siragunya على موسى kama وهارون kadu haruna ونجيناهما odi hilli kisindi وقومهما adi hilli serun kisindi من الكرب bani selan kontoranga odi kisindi sununga العظيم ken korenga ni kinni mani komago wala komago ni sunu korenga bismillah ونصرناهم oda ide maqbutun kama فكانوا وكانوا هم اتقتقاني الظالمين قبتن كلمدان وآتيناهما ودا إهلكم الكتاب حديث الكتاب أيوة تورد كتابنا المستبين كينغني كتاب بانغان دي بانغان دينغا ودي وهديناهما إهلكاندا تون الصراط بلينغا كندل مدنغني وتركنا أو أتقني عليهما إهلكما جمال لغرين تيغان نسرنا كسيمو بلوغي على موسى كما هارون إنا وقتنغا نجزي وصرني المحسنين مبراجين كذلك كم ويادين إنهما موسى دو هارون من عبادنا يوكل يوكم المؤمنين من تمندانوا وإن إلياس الناتو إلياس لمن قايد المرسلين أو باللي خيفارني إذ إلياس من بني إسرائيل بعلى بكة نقبي أو ليبان سبي على بكة أكيد نوني أنتو ليبان الشامي واي كلنا لسه نقول أنا كتبكة سوريا نيا إدران جماني man kange be ko kendi kenga di har so baka mani me bakka kenni de ben tonga baal kenni borin tonga abnu ko titti atarkibul masjid na ton bil nyami medi umma adi karba ida haqiqatan nan kunyi i magal gari gemme adi qadi hanan ni ga suro ma ngi magal gari gemme Allah subhanahu wa ta'ala to itunga ondi bo itiwa kalli Allah ko musre an banyimi ona kari Allah min daduna koy amu ya har qasin nyugana mugundi adalla kimma aga dallam mu ku kem ma waqti ke be kenda ni ani gidundi ado o gidun ko mundi sino nyeri akkanu dengo ye ko na mundu abiradu ni mani munye fundi holu da sun wara himbe da wari anna lide o ke kinan bokin tuga buka disa ke birenga aywa
ay me sunno min galli ga tiga Allah nyaga ali nyaga an mo ko iya bo Allah ta daga ni ke ko ta hulani dangi ko ta hulani ganda kini ko yugo worni maga kanayde an woseta kama ken ko tanga kini ado himbinu ga yan ko to yasa ewa Allah ran ko be ko wakati be ko idiga ken no ko nan nguti kem pakatinga ko yugori aw ko si aw ko yimbe ara Allah ra kara maga kanay ken bale kan taw yen kinga a gari bane asitai ara dangi keri kanne to aywa nan mani ko kutunda ara iqo hambugiya na to kamundu men na kensiri ko honda mi ke kampitai kenda wutu ko ko hake wutu de kem maga ke ngure ni na ngari mbatendi bakenni ke ngure ay wo gillike sirema Ilyasa wari khari ido menaga Allah digate no ko be galle Allah daga ni ora khara ani kanno ko kampatundi abida mo anterne nguro Allah da warano na yiga indo minnindo konkon daga men bugay anya hada mare malika manga munyi mambo se mambo ira men tagay indinyen senay anta yigene anta minni anta kenkene donc malika nun gollen ngani kebe aka gollen kini yasa be ga to ahalere kingara batin an minni mawondo ke farawo ken qalle ken pilli new alla ken dema te mo izagabe ken kisi jamanda kanu gidun qajante nyaada gundu honun qajante nyaada ay me alla danyere anoni me hankakini ay me koy Musa mo sembende butiyendi alla da kenya dangani antini Ilyasa kebe hayga kogay aro wala khadar be qarana qaso yotine sun qaso su yo sun qaso nyana batil muqaddas sine su hiji wakati mbaygene wara hiji israeli indan meni su muranga batil muqaddas ari ganda meni hiji ranga awa indai hatene i hata kanne kiliman naqatiyani joppeti Allah yi mobe galle Allah ra kenya nyana honta qerin futunu komeda ma Allah joppeti Allah yi Allah sagonya nyana honta bone nyontono ma Allah joppeti Allah yi himbe ganda Allah na himbe kanu kenya nyana nema on nema ago kome kama agri Allah bane yayi joppeti Allah yi Allah sagonya nyana sembenta dabarenta ma Allah kudiga mun nakati inde hatene su e hatene tukuna ate kubi hage kudigan kanu serebe ganda ku koni sogobanga anyi mi worno tangayndi am maraho ngorno tangayndi an kore ngorno tangayndi manille anganda ko nelenga ango wini anyi me tangantengani an kore tangantengani am maraho tangantengani ku kileman nati bismillah ma sha Allah لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أنغان دا عرب قننتو أنغو قنن بيتو أنغاكو نكندي تكريم لكندي يوتن إلياس aywa gunnun qarahande mo kinga khadar hangun qarahande mo kinga inta kala ma waqati lagaringa ndaki qur'ana ganda wuri waqati ke bi Allah ko muslimin su ganda kara kem paqati ni ikra waqatinga Anas wote radiyallahu anhu Anas singoy Allah faanan khidman nabi ogara ko ibn Malik higgabe wono Allah da kenya kenda da sabunya attoki do husren batte sino tammi wat su wodome ati ko dai o diga kurenga ngiro Allah atin ngido atin ko diga kurenga o do Allah fare
oga kinye no kuwono ti fajjinnaqa oga kinye no ngira kanne nyugo mugo aw kamananti e Allah nganyaga na anninya Muhammadu yummatoyi Muhammadu yummatonu allati idi hinna iyahi maga idi duwa unjabi annake wari kenyi konni tahana annabi nyumu nyada ado qifaru Allah hinanga walma Allah ran duwa unjabi walma annaga woni Allah ya hamma na kan ngari dinda anyi konni annabi nyumu do qifaru nyada mi Allah ra ko Allah farin nyumatonda ko hogani mu'minai tiki Allah ya hamma idan duwa unjabi idan pinna ke sabur anas yo kuma duwa unya arni nyai ato Ilyas kuma duwa unya adi anas ti Allah farin tinna anas ke kanne hay kundude anas ti ngero gide ne ndani yuwon wane giran kullu ngai ayi te kullenni asen ken kullenni an ila kamusiki sogonya agari ngari bane atan ken ni Allah farin gonyewa ngati ya hongani ati sage kantai annin kumine ngende an mutini amare me Ilyas hay awa munda ina mege mallema o ina mewari ana sitinge sage kata Allah farin anda khibarin kada ati arilli o tanga oga tinto wakati kebe nge wari halle aken digaro kane ya ihilli masala mogosri ni to ken no woni hoyi yang kabaka kamundi ako yigande nyoke sitinde iringe kiri nge yige kapia ndani hantan kurunda me ngadi lemburu ngadi nyere ngadi adu kurusuf aywa ngiga tlawati nge gri ngilla to yakari tabulelli arawo yigandi nyoko kundiga ado yugo ki me kasege aw koy harsan ya ga wo ayramu quramu nga aw kamana ndiga do kamunga mago tuninga ni gay Ilyas Allah hay ga khabarin koda nanti وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين أتقول لك أن تقولنا دي إكي كسينا كما الله كمسرين من نكو كنسو كمان دينا أنا منينا تا الله فارني متاعو كني ماتونا ناتو الله فارني متاعو كني هي غورني دي كني هي غورني أنا كن نيما أنا كن كوفا الله دا na Allah kufa kama wakana bunanga nahi akin nanti anasida anta sahibur rasul sallallahu an kinni Allah farin sahabane wa imami warhina imami muhina to kema ko Allah bangandi ikumunda aw himunte bangandi ikumunda sahabanu Allah fare darmo igo idu kinni mo be Allah fare nan kisi ken qaw tuinadi ke me su ga nyanga ni sahabanu mutun ko be hegara ko mo be ikunyo walle kane hina ande yana himbe aken walle di halle mi ga tinto wakati kebe kebrenga aken dangi ikasigi aw gili juku ngadi sereti hulani qiringa mun da ona mewari anga na qiri la to akamaninga ma sigi ango kun senten kana qari ay meti ngam ndo ne mewari kinyan ko nangenda ke sawra Allah to keni jukunye yiga ne ngari ga yiga qara atillato ke sunu jukunye no tuindi juku angi imani harenga diga hulani qiringa mun da ona mewari angi ngandari kendi maka to sikki Allah farini mutahu ho khore bismillah وإن إلياس الله إلياس يدي أو قل لي الله قفرني
Ilyasa awa Haruna awa ya sore birenyani Ilyasa gati isrun dangani ya langun dakan allaina bainawa ankunna ba'du ya batunu aw tugonni tagandanum posringa antakem batunu Allah ta'ala kinyani tagahonum posringa karakem batu kinyana kamanga daga habanu kamanga kinyani hawananga ila Ilyasa garangudu yemmuko isu menyini yimbendi makondaro Allah komunga kunga khalasi ondoro kunga de kunga kisini وتركنا o togondi Ilyasa kamma jaman lagarenni gilli tigande sirenga kisiye wo gilloya Ilyasa kamma ala Yasin Ilyasa nun kamma Ilyasa dunkonun kamma Ilyasa do himmenu wa togondi kapai bismillah ogo tunganga kemo ya nyogo batto surundanum ogo surundanum tuwana kemo odi Ilyasa aw billogo komanga kungani komo khalasin donga mun aw kungani tongni yemunga alla dullu taqayni aw billi qifarunga birenyani ogara luti kisinni ali bingonun kisinni sususu maganda yagarin qasi kemo toqanundi kemballe ora kutun su halakini kara ankum makango agaw dangini minuti serun dawo dingra qasinga sogoban pakatinga urun ka agaw dangini aganta hakkene aga digante sogoban magarundino urun magarundino وإن يونس أنات يونس غيري أو باللقي فرما برينيني يونس غورون أو ركتهورنا فكنغني فساهم أو بلكي ينغنغته ngorni yangangate mari illa da angana honko agamanya gare nan kalliyade alla maluzun kine aken ka kanu aro huren di tuwo kutene huren kine hangen na ganen di huren su kebire ga kuma wurunde nya hure kiri ma ya harim wurunde ogo huren ko daga sigidro na yi lebu dai kinyene iri mo gonda buku dabari fasahama ida awae ila sokinenya fakana soke buku kama Yunisa atui igulluli nandi Yunisa yangu to ngena ayamu akama madunge allo hure kiri andiga kebire kuma wurunde pake kan nikiyai وكان يونس من المضحضين أن يلوتين دونكنا بأننا سرجين دي هم غرنتي أمر عمل لوتي إلى بقول الناصري itu osunda kala dam bane batede kebrenga anyan to ko jigedi o kisni aniga an qabal luzun tangini Allah subhanahu wa ta'ala ma bismillah فلتقمه الهود agira siri bane ni genda to ni وهو bati Yunusa مليم ajira gidi agara golle be nya na lo hangendi na hurendi na ni Allah madunya da ajira gi Allah ga ta ajira gi kini akon mo on kan panga sere ma hutana ko ndangi kini Yunus ibn Matta bi hay ya hari amma to woni kinga ugati Ilyasa to isino kunyeri mukenga ara wucenya ki ya hari khase holoma kasu tumbi kinda Yunisa aw komboni ya hari khase ki imani Ilyasa gollen sunyana awa khidimana ayra mu yankina maga awo yan bogondo lipi awo yigande kinne awo jinkinne awa mugondi ni awa masalan ni ko ho wani taron tawo an kawo yana sirira am harbane saw agamanya da Allah ga dunyam wati ke be nanti akenan diga gunendi bo Ilyasa diga gunendi awo kidundi ya haran kasigere mege Yunisa asage akaraka ya haran kasige bugu awdo gidunga awdo gunnunga ayugun ninga na wari anda Allah nyaginda Allah ko mosrenya lille mi ko bireni
parce que en qaso lemme tan antim ma anta kasare amagri ke modi ara yugo ke wari Ilyasa wari ara mo kala aw atanga bun lemme be to ma ko mo lemme sagede ginta kasare na kari hoto nan dimma alla nya ginda min lemme na birida isageri ni kenda ni karakota ndo lengi bito tamido na to Ilyasa lage na alla nyaga lemme mbri kenya ne igati Yunus sabun mat Ilyasa duawunya na Yunus sabrandi magawunyana ande be nyimbe kifare kata awanne wa jamaninga nena wa aw musul jamanendi aw iraq igolle ni bole bati to da ko an anda Allah kuma surun khidima nan se ko nida ni daro na hakorin ina anda dunade de la garakane Allah kuma kore an mi watu se debe mpasanga na khidima na adaro na an se ko nyada an patinga ma an naburinga ma an kaduyenga an an hankata na dunade re illa ma la garai bismillah فلولا أنه أغام بغني أواي يونسا أغانيا كلي سبحان الله كنا نغا للبث أني وچنو دي نيغن نغني يومي مكاتا وندي دي بودان يعني نيغن نينا قبرو دي كمانا كسندي أسمع الله كني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أرنك سبحان الله كني الله لا توعو جندي kiri subhanallah kunnu ikanan kin nyugo adi qirse nyugo man sabura la ilaha illallah kunni ngadi allah sinunde ngadi nan qireti junubu ngaki ngadi wa hongo qorono ti nugru hon kana qoroni digam qore mana digam qore nga himbe ga konadi wala Allah kunni ngadi suma Allah kunni ngadi ko men qireti junubunga amama Allah o kingadi na kisa wura ke Allah hin kunni qori ngani qotan ngari mo lire li digaranta liranta akama ngandiya kinya ikambar sarenga te khalas yenga ma Allah ga yuruba yikine ma ga rabura khikine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allah subhanahu wa ta'ala wa konni qur'ana de wudangani Yunus gampagana nya subhanallah konna ne nyeren no woni nyana qabrunga ay to kono la kan woni subhanallah konne sabu nyana akisindi kenga idi ken woni Allah hin konne aw nyana siren sabu sirenga nambugu de uyendi nambugu watendi nambugu tampiyendi nambugu korinta gondi nan kisinde konnuga duna masiba Allah hin konni nga nyondono baka Allah hin konna nan kamma na dalle allati yuri sa gambagana nya subhanallah hin konna nay nyegen no gonya nya na qabrunga kibra manna kisinde genga asabulo man de subhanallah hin konni subhanallah hin konni mani Allah hin konni tubra sereni hakrato ken Allah hinko kebri ngana Allah nyaga am pajunga o ngena kundu ngeli la ilaha illa anta subhanaka an Allah hinko ni hina angana tlawat kebe an Allah nyaga am pajunga mbaga am pin ko ne kenya am pajunda de kem palle am pajunga na so ken am barajinga agama suro yimega am bonda Allah magare Allah hinko Allah jatin sabuda o qaramu so tiya radiyallahu anhu aro qaramu ni kinyi na dallenya qur'ana ayanun kun mawma albiyimo anan mi qifare ina Allah hin kun hina kembirenga ina hajun to kikenga na Allah ko wakati kebirenga ni hajun dama kebiren maga Allah hin kun nya
an pajun sabura de Allah hinko Allah ro hinko nen qaba kibrenga fi asar hiken tabendi bane an pajun mundu Allah ma Allah nan pajun suro ti Allah hinko ne ke barkin an pajun suro Allah hinko ne sirni akhira to qadi an gana tilaga himbe ga wa na mundu Allah tunan billahi rampi am mundu Allah awajabi بسم الله فنبذناه أتي الله يكون لك سودا ودا يونس السري بكن يغن وني أو مونين يغن كما هلقنا كنداني عربيتو نيان وني وهو كنداني يونس سقيم أنا واتم دمدي أغرى وچي بين يغن وني أو هون وني أي غنيني aywa yigani mo yana mo be so kanto de keso bosi na nya komi kampi ho ngandire men kara go mo be nyonki ko ni wadi dron anya ke banen balle aranta ho ngena ani kunduye bismillah فعبتنا أغتن بانسين ليتيا يونس كما اللي سيدي مامبونونا سيدي مامبون ولا كنسين لا كما يعني كون نينو هون كما لا دا نكون نينونا غا يونس قالغي معجزة يونس دغني ناسينوني نقر الله يكون هواي سيان نكودو نيبرينو كودو هونغاردو كونتا كوموندا jeni kuro juguna ko intay munda debda hongo kundo anda shane katana bakidui anda sirima katana bakidui ko ganda wara ta himbe ga wi katana kinyo annawdi alla la kense ni akam ara gundun hongo kana kaja ken worni sogobando nille awo sikawre awa kombosu mago sembene na haten sage mondi بسم الله وأرسلناه وراقي إلى 100,000 كتئسرون خاري ساقي كتيا كامي وجنين سركي يعني أو يزيدون إنفو كينا يمي فآمنوا إسوكو همانتين توموندي ومتعناهم ودي سول للمدونا دي كتئي كرابغاتنونا وركين يونس بانا دا يانغان قتئي نغاري قاينا تنتو قرى ساقان دي بكيا amanya hina yang ngata inna li qurain kama yang ngata yemunna wariya nga aga sage maganta qawma yunus yimiga yani alla ganda kebenya and be nyimen do kefaren da mu'jizai aw kim bangandi ni akana nun kama karamai oti holo akara dembre oti qari nyere nyara atoni nyere mbera bundige nalli abu kali honya halina nyiga honi kenna ambilen ko karina ndala ngari kari aken ngari kalle tanay de ango kinu mu'jiza ya ada karna munde yang ngate yang kan kalle ni na grindi baka ku kama amma kita kari na ken ngale karamai ikunda ngani bismillah fastaftihum ya rasulullah imma kan ko ni mara wasamundu على ربك البلاغ yalli len nyagar min alla kalle ngan ko mi gara ken ko mo be ولهم ikun kalle البنون ni len nyugunga أم awara خلقنا الملائكة ikunti len nyagaru malikan alla le nyagarenga yalli ukura malikan taga إناثا yagarun ni malikan ngawa وهم ikunni ken shedan ngawa itirni ken kai bismillah ألا na'am tawnyani ken digami konnanuma لا يقولون iwotini من أفكهم igarendi ولد ti الله alla sare are menni yagare malikan ni وإنهم ati ke digami konnanuma garanto nyani lembenda alla ma malikan biti yagare أستبوا البنات malikan biti yagare ken yugo kana hede malikan da yugo me yagare ay alla de ta kunni ngezo rajme inta me sara inta watunu inta qasunu inta yigene inta minni inta kankane inta alla kutana himbi alla gandi warakina bismillah ala na'am أستفى البنات yalli alla len nyaru nyasuganni wa ina len nyugunga manna gundangani ada mogombe agu kiti nyingende nyana أفلا aganta simbini تذكرون ana dikita matulum alla ganda ya muallaqi himbi ga wa muallaqi
kingra Allah yokin أم لكم سلطان ma yalli dalle ngani kundangani wa kim bangande ngani tilli min Allah ma ndati dalle mono tilli ti بكتابكم kitabe nga abu kitabe beri khara koyga aganda ni sadiqina tumundi وجعلوا نسبا ikum bayigana dambenya بينه aywa nigam Allah nagandini arum malikanu nagandini ولقد علمت basiril min الجنة nan dambin waide dambe unda dambillo Allah rum malikanu naga ti jinna ti malikanu ni miradu tugiti إنهم nan ti kedigame konnanunga iworno imbende سبحان senna o Allah الله dangani am senda o ma igra Allah ma ngudo إلا genga عباد الله da Allah kumu kala sundini kibira kunya na Allah sundini baka limbi maka baka kapalle maka wa innakum ankum magango wa ma adu himbe aw gembatun goriya ما أنتم ankum manya عليه bi fatinina isre sujara bindane aga bori boje ke kama من maganda yemmembe kenyemme صال kengani الجحيم imbe do anai yani aga bori boje ke akaran taro ndu isre suri na min ndara gawanya na mu Allah yimbe to aw ganin gendi isre be gorno yimbe di وما منا wati jibril wa sallallahu alaihi wasallam ina Allah farinda kana ngani to worni boy himbe gam bungu kaya an kide mo wori gana kam mundi ka stati muntaha ya ken no koyo Allah fare sallallahu malikan ta aken nan dangi ige kiye kan banga ati serenta yi munyengen to ko yere mede ngeta no kutu yere agara himbe gada ati okuro sigiranya ni nge kembe yere angi nya hayta do hananga himbe go yere kaniro ahli walli na sabu nya ando taga honda bana ko kimbe ga dangi Allah faren do jubul na Allah hay kinyan qanini qur'ana ya ona tu Allah faren ngani himbe ya taron ta go be ga wada kallan ga go be ga wada ona kinyatu ade jubul ta Allah faren da wama minna an kunta ko malikanuni إلا له مقام masigira ga wada ngani معلوم kentu indengani be suri tempara be suri sigira be suri batima o qur'an ta dangini redi kiano bu khallenga ngati nan to gorni lantar ne tinduya inda tin limu ati bi kem patina kebre anke nyani no konso nan digare adunya ke nyara no kusu annan dangire kam mun ngari na hele wure wari ambale بسم الله وإنا أوكو ملكنا لنحن أوكو تيجي الصافون أوكو السبانتيمو أو على بتيندا والصافات صفا وإنا أوكو ملكنا أوكو تيجي أوكو أنا على سنين بكا هم أكين كان تقبا أنكم قتنا كم أو مكان تيم ملكنا الله ريني هارما بسم الله وإن كانوا أدم مكان كنيا يقولون يوتني لو أن ذكرا ti kitabe ganyana لنا ko ni من illi الأولين kitabe hananunga لكنا ganyana عباد الله عباد الله alla komunga المخلصين المخلصين ke konni kitabe ngande ko kuma hari ngande ko koy ona kandi dina yahudiya ya adina nasara wa harin pay gariya fakafaru bi فكفروا e hayga kafira wotayde ke irni mani koni ke harin pasu kumparu be igara nata ki kitaben pasu igara kitabu be nata ibn hujja mutide ken sabra Allah ti dangani fasawfa wajibi ya'lamuna iwonni ke lagaruntu ولقد سبقت كلمتنا abadi oku kelemonun samede لعبادنا o komundangani المرسلين. mani farumade kenni mani kelimaya la aghlibanna ana wa rusuli لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كلمة أنت كنا أنت من كديم بارون يا كنا كلمة دانو من كأنا خنسوني كن كلمة ونودي إمام مغينا إنهم جد أو جد هارون يتري ترياني ديمان دهون وإن جندنا وكورينونغا لهم كنت تجي الغالبون يعني كلمة دانو يعني مؤمن كوري دائما أيانا كافر كورين كلمة كلمة الله الله القسم بسم الله وتولى
فتولى يا رسول الله كنا نبلغوي بقى المغنيين كتبوشي يتون هنا كتبوشي وأبصرهم كبرنا أيوة وأبصرهم اللي الدقراء فسوف واجبي يبصرون يقحنا وان دقراء أفيستعجلون يوم تقوتني كبرنا أحيانا كم بيغا كما يعني سوا ملقين بكتيني التي دغني بالتهديد أفيستعجلون يليكم قرتنا ويلقى قتينا فإذا نزل عقيدة ويلقى قتينا نيقا بساحتهم إبرانا فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر أنن دقرني فسوف وواجبي يبصرون يخارم عن بينون دقرنا بوتيمورا إيوان دقيقني أنك تقول أنا يا مغوي سبحان ربك سنة وان كماندا رب العزة كينياني كلنغاون كمانا أن كلموندا هونا أن سندا هونا إذا كم ما هو كده ada كفلم منتاي لمن دام ada لمن منتاي أيانا هوستلا وسلام كسيمو على المرسلين سوق كمانتين كمان والحمد لله كيغيمو الله دا رب العالمين كما أيا غرا كيفارو سكسيني كان الذكر قوريا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كان الله يكون قوري الله يقول كيف كنا مؤمنين تيندي أنتو كيف كنا مؤمنين سربي كان يا مندا علي يتكون كلام الله وجهه الله نان أنقول سرب كنتي نيوكي قورنا أننا تاو مسلا رنا أننا يقولي أنسه لغري أن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبو سعيد واقول الخضري تنام الله فارنا تبانه تهيلوه أغندت لسلنا ما غند يقولي بك تاورنا أوتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على كل حال كنا قبولي كنا ساون أورودين كرام ونما مونغوي ما مونغوي كلمة سنة تقوى أورودين يعني أورودي كي أتغنتمو على الكتاب والسنة أورودي كي تغنتمو على تي فارنتي أتغنتمو كي يكام الله غرارو سربي ورجغني أنك نسيتي دي خير ما تقولون الله غماني الله on tatini sere sura wutu ga wutu na go himbe maga bambe tayde anda khairin kita duna khairi arullah gara khairi arno go ni sala sallallahu alaihi